بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах табарака ва таала ар бир кадамыңарга сооп жазып, башка бир кадамды койгон сайын бул күнгө чейин билип билбей кылган күнөөңөрдү кечирген болсун. Эгер күнөөсү жок таза ыйык бенделерден болсоң, Аллах бейиште даражаңарды көтөргөн болсун. Албетте бул чогулушта отурган инсандар чогулуштун хакын бергенден кийин сабакты баштасак. Саллаллаху алейхи ва саллям. Өткөн сабакта эгер эсиңерде болсо, кыямул лейл иза араттан тудия кубурак, эгер кааласаң мүрзөңдү нурдуу кылууну кааласаң, ла туқаддим ала аддат фи ширкатин нур, сен электр энергия север электр энергиясыга башкасыга барып, азыр өлгөндөн кийин мен мүрзөмө жарытып кой деп акча берип, же алардыга бир договор түзбөй эле кой. Балки бул дүйнөнүн нуру, бул дүйнөнүн свети ахиретке эч бир пайдасы жок. Мүрзөлөрдү көрүп атасыңар, мүрзөлөр капкараңгы, мүрзөдө кала берсе форточкасы да жок, бир тешиги да жок. Хасан аль-Басри рахматуллахи алейхи деген бул киши авлиялардан табиин болгон. Хасан аль-Басри рахматуллахи алейхидин жүзү мындай түсү шоколадный цвет экен, караларга жакыныраак. Хасан аль-Басри рахматуллахи алейхидан бир күн сураган экен: "О Хасан аль-Басри, сенин жүзүң кара тору жигит элең, будайраң, шоколад эдең. Эмне болду мынча жүзүң нурдуу?" десе, "Кала халауту бихи лейлан факасана мин жамалихи." Түндө элдер уктап жатканда Аллах менен бирге болдум, Аллах нуру менен мени ороп койду дейт. Түнгү ибадаттын түнгү саат 3-тө 4-тө туруп алып, тахажжуд деген сөз өзү кеч уктагандан кийин уйку өтө ширин. Ошо уйкуну бузуп туруп 2 рекет, 4 рекет, 6 рекет, 8 рекет, кала берсе 10 рекет намазды окуп жаткан ошо тахажжуд деп койт. Кечки түнгү тахажжуддөрдүн адамга эң пайдасы биринчиден адамдын нурдуу болосун, айбаттуу болосун. Маниллази янва юсалли ракатайн ва нас янва маула юнади, кимде ким түндө туруп 2 рекет намаз окуйм деп дарат алса, жараткан Аллах таала айтат экен: "Хал мин таибин фаатубу алей." Тоба кылуучу барбы бул түндө? Тобасын кабыл кылсам, "Хал мин саилин фаути." Тилеген барбы, тилегин берсем, суранган барбы, сураганын берсем, "Хал мин мустагфирин фаагфирула." Кечирим сурагандар барбы, күнөөсүн кечирсем, Аллах. Башкалар бар уйку менен, башка менен алек, сен жараткан Аллах таала менен түнгү ибадат, тахажжуд, элдер уктап жатканда түн жарымда туруп окулган ибадат, таң атар кездеги ибадаттар, булар риядан, кожо көрсүнөн, башкадан өтө таза ибадат болот. Келе берсе өмүр жолдошуң да билбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тахажжудка турган кезде адилеттүү зат өзүнүн өмүр жолдошу Айшенебизден, Айшенебиз күндөрдүн биринде пайгамбар менин кезегим эле менин жатканда, бир аз жаткандан кийин пайгамбар дейт Айшенебизден: "О Айша, рухсат бересиңби, мен туруп Аллах таалага ибадат кылсам?" деди дейт. Айшенебиз: "Албетте сенин менин жанында болмогуңду каалайт элем, бирок жаратканга жалбарып ибадат кылам десең туса албаймын" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ибадат кылган кезде пайгамбардын буттары шишип кетти. Көп кыямда тургандыктан. Өтө көп окуган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сажда кылган кезде пайгамбардын жай намаздары ыйлагандыктан, көп жашагандыктан суу болуп калат эле. Айшенебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга: "О Аллахтын элчиси, Аллах сенин өткөн күнөөлөрүң, келечек күнөөдөн сактаган, сенде күнөөсү жок бендесин. Аллахтын эң сүйүктүү пайгамбарысың. Эмне мынча өзүңдү кыйнайсың?" десе, "Афала акуну абдан шакура." Аллах таалага шүгүр кылган бенде болбоймунбу дейт. Ошо Аллах кечирген үчүн, Аллах ушундай берген үчүн Аллага шүгүр кылган бенде болбоймунбу дейт. Салли ракатайн фи жауфил лейл ли зулуматил кубур. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, аракет кылгыла. Түндө туруп 2 рекет, 4 рекет намаз окуучу мүрзөнүн жарыктыгы үчүн. Васум яумул хар ли яумун нушур. Кыяматтын чаңкагандыгынан сакталам десең, кыяматтын кыйынчылыгынан сакталам десең, өтө ысык күндөрдү орозо кармап үйрөн. Пайгамбардын сүннөтү дайыма дүйшөмбү, пайшемби күндөрү орозо кармайт эле. Дүйшөмбү күнү эмнеге орозо кармайсың десе, туулган күнүмө Аллага шүгүр кылып орозо кармайм дейт. Азырылга туулган күнүм деп атың өчкүр аракты кармап тоса айтат. Пайгамбар туулган күнүндө, дүйшөмбү күн туулган, Аллах Таалага шүгүр кылып орозо кармачу экен.
Пайшемби күндөрү орозо кармай эмнеге десе, пайшемби күнү инсандын жумалык амалдары Аллах Таалага делосы көтөрүлөт экен. Ошондо менин деломду орозо туткан халатта көтөрүлсүн дейт. Кана эми жаш жигиттер орозо деген нерсе, мисалы дүйшөмбү күн, пайшемби күн орозону үйрөнүп алсак, бул өтө жакшы. Суму тасихху дейт пайгамбарыбыз. Орозо кармагыла ден соолуңар чың болот дейт. Андан кийин пайгамбарыбыз сиздерге окшогон жаштар, мына алхамдулилlah, машалла, мени кубанткан нерсе 90%дан көбү жаштар. Балки 98% жаштар. Жаштар алхамдулилlah, бул жаштык күч, жаштык бардык нерсе. Ошондо пайгамбар бир күн жаштарга карап туруп айтат: "Я ма'шара шабаб, ман истата минкумул ба'ата фалятазавваж." Жаштар, силердин кимиңер финансовый жактан, физический жактан, моральный жактан үйлөнүүгө мүмкүнчүлүгүңөр болсо үйлөнгүлө дейт. Fa in lam yastati, эгер кимде ким үйлөнүүгө мүмкүнчүлүгү болбосо, fa alayhi bis-sawm, ал адам орозо кармасын дейт. Fa innahu lahu wija, орозо жаштарды күнөөдөн тоскон калкан дейт. Мүмкүнчүлүгүң болсо, үйүң болсо, жумушуң болсо, камсыз кылуу болсо, физический ден соолугуң чың болсо, үйлөнгүн дейт. Эгер үйлөнүүгө мүмкүнчүлүгүң болсо, орозо кармагандык жашка калкан деген күнөөлөрдөн тоскон нерсе. Курсагың ток болсо шок болосуң, курсагың ач болсочу. Ошо орозо туткан адам дайым ал нафсинин кумарынын кулу болбойт да, Аллахнын кулу болуп дайым өзүнү. Орозо кармасаңар бир аз спорт менен машыгыш керек. Көрө көзүңдү кыйнаш керек, машыгыш керек, китеп окуш керек, аракет кылыш керек, түнгү ибадат кылыш керек. Андан кийин дайым эле курсагың ток, башка болсо шок болуп анан бир формула жазып койсоңор болот. Жаштар плюс боштук барабар күнөөнүн башталышы. Жашсыңбы? Бошсунбу? Кыларга иш жок, башка отуруп аны күнөө ойлойсуң да, башка эмне кылат элең? Жаштык плюс боштук барабар эмне экен? Күнөөнүн башталышы ошонун башталат. Дайым алек болсаң, бүгүнкү күндө эме болуп атат, мектептерде башкалардан да ошо балдар кыларга иши жок. Аларды дайым кыйнаш керек. Алар дайым китеп окуу менен, башка менен аракетте болуш керек. Пайгамбарыбыз бекеринен айткан жок да, саллаллаху алейхи вассалам. Кимдин бүгүнкү күнү менен кечеги күнү тең болсо, фахуа магбун. Магбун деген жашоодон уткузду. Кече сен бир аят үйрөнгөн болсоң, бүгүн экинчи аятты үйрөн. Кече бир хадис үйрөнгөн болсоң, бүгүн үчүнчү хадисти үйрөн. Кече бир жакшылык кылган болсоң, бүгүн эки жакшылык кыл. Күндөн күнгө өзүң умтул. Өзүңдү өзүң жеткиз бир нерсеге. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимдин бүгүнкү күнү кечеги күндөн жаманыраак болсо, эгер бүгүнкү күнүң менен кечеги күнүң тең болсо не экен? Жашоодон уткузупсуң. Эгер бүгүнкү күнүң кечеги күндөн жаманыраак болсо, фахуа мал'ун дейт, ага наалат болсун дейт. Каралы, биз жөн отура берсек, кегиле убакыт өткөзөлү, убакыт өтпөй жатат дейт. Убакыт деген сенин өмүрүң. Сенин жашооңдо эң чоң капиталың, сенин жашоодо эң чоң оборот кыла турган нерсең бул убактың сенин. Нурбек, кара сен. Кары балдар бар ушул жерде, кол көтөрөлү, Куранды жатып билген кары балдар. Болуптур, 1-2-3 пара билген балдар. Ким Курандан канча жатып билет? Бир пара билген бала барбы? Кол көтөрөлү. Машалла, кара. Ал рия эмес бул. Бул суроого жооп берүү деген нерсе. Андан кийин бир айылдын эмелери мактанат экен да, аксакалдары. Билбейт да, мына Куран-ы Каримде Масад деген таббат яда абила хабиб, Масад деген сүрө бар. Масадтан кийин Ихлас бар, Ихластан кийин кул аузу бир флак, андан кийин кул аузу бир нас. Ошол менен бүтөт. Молдеке айылдагыларга мактанып коюптур да, мен Масадтан баштап Курандын акырына чейин жатып билем деп. Аны айылдагылар ойлоптур, биздин молдеке өтө кыйын молдеке экен деп. Анан бирде бир сөз болуп кетсе, биздин молдого сөз тийгизбе, биздин молдо Масад сүрөсүнөн Курандын акырына чейин билет экен дейтимиш. Андан кийин болгон 3 сүрө бар, башка сүрө жок. Урматтуу мусулман бир тууган, мен жана Нурбекти же башканы сураганым мисалы. Канча сүрө билесиз? Сен канча билесиң? Ушул жерде жок дегенде баарың 10дон 15тен ырды билесиңер, туурабы? Ыр десе баары. Бирок өзүбүздүн мана кереметтүү Куран-ы Каримден канча кыяматта Аллах табарак ва таала икра вараттил вартaqi. Окугун. Бул дүйнөдө Куран окуганда вартaqi, даражаң көтөрүлсүн бейиште дейт. Бейиштеги сенин даражаң эң акыркы токтогон аятыңда. Бирөөлөр алхамдулиллахи rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Keyin
Kul huvallahu ahad Allahu samad lam yalid ve lem yulad ve lem yekul lahu kufuven ahad toxtadı. Bitti. Kebirler andan da. Kur'an-ı Kerim'de kança bilsen oşonça darajan kötörülöt. Men aytayın degen nersem misalı sen jaşoodо kança saatyň bar? Sutkasında 24 saat, bunda da 24 saat var. Emne bu jaşoodо kebirler öte iyigilikке jatat da ekinci adam jete albaydı. Al wagtdan paydalandı. Janağı bar özündögi kapitalın, baylığın al hareket kılıp emek kıldı. Ekinci adam oşondan paydalangan jok. Uyku menen, adi aldın aslında başkada. Je bolbosam televizorun janında pult menen tiyakasın bu yaka. Bolbogan saytlarda otura bersen. Bu senin ömürüň bu, ömürüň menen oynaş bu, paydalan. Her bir algan demine Allah Taala'nın aslında cevap beresin. Jigitler bana kelecek bizdin elibizin jelegin jelbire turgan silersiňer. İnşallah siler. Oşondan bu birok biz özümüzü kanday jetkizdik, emnege dayarbız, emne okuduk, emne öýrendük. Kumirin kim dese barın Jackie Chan'ды bilesin. Ha? Jackie Chan'ды biletdi bar ele. Messi'ni bilesin. Maradona'nı bilesin. Narkoman. Doğru? Jana başkalardı. Ana sahabalar paygambar jönünde özüňiň dininde laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana siler üçin paygambardy eň jakşı ulgüdiňe paygambardan kançalyk bilesiz. Eger Hazrat Hamzany bilseňer, Hamza kanday emek? Allah Taala'nın arstany. Hazrat Ali'ni bilseňer Allah Taala'nın kılıçı. Bu sahabaların ömrü bayanını bilseň, bu emeleriň hiç kim emes. Alardın aldında nöl bolup kaladı. Evropanın batıştın bir çoğun insaflı yazıcısı kitap yazattan kete al-mi'a uzama mi'a ulular 100 adam dep yazat. Ulular dünyada tan kaldırgan ulu adamlar 100 deydi da oşonun birincisi Muhammed Aleyhisselam paygambar yazgan. Paygambar sayası jaktan, ekonomika jaktan, ruhani jaktan, bardyk jaktan jetişken. Paygambardın ötkönünü 14 kılım bolsa bugün 14 kılımdan keyin kelgen insanlar paygambardın ömür bayanı okugan kezde közünden jaş agyp sallallahu aleyhi ve sellem de oturат. Leylin 70 yıl boldu. Bugün kelip özünün emeleri esteliklerini talkılap jok kılabız deydi. Napoleon başka bardyk belgilүүлөр özü bir wagty menen çekteli. Biroq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar, andan ki Peygamber'in Abu Bakr, andan ki Umar, andan ki Osman, andan ki Ali keyin başkalar ketken. Dünyada ulular, oşontan urmatly musulman bir tuğandar, jaşlar, jaşlıktan paydalangıla. 2 rekat namaz oku öýrengüle, düşenbi günü, paýşembi günü oroza karma öýrengüle, hiç nerse bolboýdy. Dieta. Ha? Lemma Hazrat Muhammed ibn Ka'b al-Qardi vefat. Muhammed ibn Ka'b degen bu tabiinlerden milyoner eken de. Tabiin degen sahabanı körgön bir milyarder var eken. Anın adı Muhammed ibn Ka'b al-Qardi. Qardi. Muhammed ibn Ka'b degen bu ölüm töşeginde jatkanda dostları ziyaret kılıp aytdyr. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü kelimeni aytkandan keyin sa'aluhu maza tarakt li auladik. Öz kim eken? Milyarder. Baldarın emne kaltırdın deydi. Bu sözlü kuşun bir salavat. Kara kanday kaniyettu bir iman dudun sözün. Kala iddakhartu mali li nefsi inde rabbi. Baylığımdı özüm için Allah Taala'nın aslında kaznaga koyup koydum deydi. Başkaça aytkanda özüm için, keleceğim için. Ölgönümden keyin жылкы soy başka kıl estelik kur degen jok. Tiriwinde Allah için kayrımdılık işlerdi kılıp saldım. Baylığımdı özüm için Allah yolunda koyup koydum. Vaddakhartu rabbi li auladi. Allah'ını baldarıma kaldırdım deydi. Başkaça aytkanda baldarga iman tarbiyasını beldim. Allah var, aların rızkısını beret. Al baylık milyon milyarder adam baylığın ölgönden keyin emes, özünün tiriw kezinde emne ekin Allah tabarak ve taala jolunda bardığını işlettim deydi. Al jolongdodu, suw çıgardı, meçit kurdu, başka kıldı, bardığını Allah jolunda işletti. A baldarım için emne kaldırdın deydi. Baldarımdı iman menen tarbiya kıldırdım. Başkaça aytkanda eger baylыкты jıynap emesoň ölgön adam ölgönde 2 jaman oor musibatga jetet ekende. Öte çoň kıyınçılık. Kara bugün mayetde oturgan balдар birөө musulmana telefon. Uşul jerde unutup kalsa uşu telefon nesi? Tağılap eken başka bolgan kança sarsana bolat. Şontoyuңdan 50 söm düşüp kalsa kança eme bolosун ha? Kıjalat bolbo. Şonu menen kança jerge baratam 2 jol marşrutga binetlem, başka kılat elem. 50 bediniste salып atsam bolat ele. Birok kara. Oşo oňdan soldan kayсы jol menen jıynagan çekeder menen jıynagan akça köz jumganda bardygy kalat. Eň oor nerse bardyk dünýäni kaldırasın. Jaşagan
Асабнягыңбы, башкаңбы? Бир. Экинчи оору, андан да оору, ошо оңдон солдон жыйнаган баарына жооп бересиң. Андан кийин айт, эгер балдарым имансыз болбосо, имансыз Аллах Таалага ибадат кылган бала болбосо, ошо калган акчаны менен күнөө кыла бер дегендей, алардын күнөөсүн да көтөрөт. Эмне дейт? Мен байлыгымды өзүм үчүн Аллах жолунда иштеттим, балдарыма Алланы калтырдым дейт. Кара. Анта иддахарта малик ли нафсик. Сен малыңды Аллах үчүн өзүңө койдуң, балдарыңа иман, Аллах деген Алланы билүү тарбиясын калтырдың. Лианна иза матал инсан ла тасан тадхула ма телефон. Өлгөндөн кийин инсан менен мүрзөгө телефон да кирбейт. Же киреби? Соткаңда кире албайсың. Вала тасан тусил кахраба. Даже балдарың канча миллиардер болсун, кандай падыша болсун, атасынын мүрзөсүнө шунурулап айтке светте кой бере албайт. Же болбосо мысыкта кыйналамын деп ал жерге кондиционер, суукта үшүймүн деп же ал жерге печке да койдуруп ала албайт. Бир мындай аңгеме катар, бирок сабак болгон аңгеме. Бир инсан баласы колунда бар, байлыгы бар, башкасы бар, атасыга эч иштетпегенден кийин өтө бакыл сараң дүнөгө берилген жадный, эч атасыга жакшылык кылбаган, өтөрдү атасы. Балам, сенден бир эле сураначым. Мен өткөндөн кийин мен наскимди кийгизип койгун. Ахиретке наским менен кетейин. Мүрзөдө да үшөбөйүн. Өзүм бутум ооруп жүрөт, билесиң. Мүрзөгө ошо менин наскимди кийгизип койгун дейт экен. Каза болгондон кийин молдокелер гусулга алып, жууп, кепиндейин деп жатканда атамдын керези бар да, атамдын осуяты бар эле. Могу наскини кийгизип коеюн десе, молдокел жок, болбойт дейт. Шариатта жайыз эмес, мүмкүн эмес. Жок, атамдын сөзү, атаңдын сөзү Куранга, шариатка туура келсе аткарабыз. Бул шариатта жок, наски кийилбейт дейт. Наскисиз атасына апарып көмүп койду. 1-2 күн өткөндөн кийин ыйлайт. Тирүү кезде сыйлай албадым, башка кыла албадым. Ушу эски калган наскисин да кийгизе албадым. Эмне үчүн наскини дедим? Баягы атасынын наскисин кармап ыйлап, кармаса наскинин ичинде бир кагаз бар экен. Ал окуса, балам, көрдүңбү, ушу эски наскинди алып кеткен жокмун дейт. Ушул да сага калды. Мүрзөгө акыретке эч ким эч нерсе алып кетпейт. Ошондуктан кара. Кале берсе бир эски чапаныңды алып кете албайсың. Же окуп жүргөн жай намазыңды да мүрзөгө астыңа салып жаз, мүмкүн эмес. Эгер өтө атаңды жакшы көрсөң, кана бир жууркан салып койчу. Сала албайсың, мүмкүн эмес ал. Аутухсул мa'al mayyit telefonan hatta yattasil bik. Же ахвалын сурап турам деп телефон берип коесуңбу? Аллах Таала Куранда айтат, Ан'ам сүресинин 94-аятында: "Ва лaqad ji'tumuna kama khalaqnakum furada." Силерди жалгыз жараткан сыяктуу жылаңас жараткандай бүгүн ошондой келдиңер дейт. Жалгыз ошондой болуп кетти. Бир жер бар да, жашоодо бир эле жер бар, ошол жерге эч ким менен бара албайсың. Мисалы кара. Өлгөн адамды сөөктү узаткан кезде эч ким кошо бара албайт. Мисалы сотко барганда жаныңда адвокатың барат, жаныңда досторуң барат, сени талаптарың барат, күбөлөрүң барат, Же мүрзө той эмеге кирсең да, түрмөгө түссөң да, айтты жаныңда эмелер бар. Кээ бир камераларды да жок дегенде 2 саат эмеге алып чыгып турат. Туурабы? Врачтар кирип сени карап турушу мүмкүн, ооруп калсаң. Ал эми бир гана жер, ал мүрзөдө. Ойланып көрчү. Эгер жигит болсоң, жигит болсоң. Бая бизде айтып коет, эркексиңби дейт. Кана эркек болсоң, атаңдын жанына кирдан, эми жаап кое бергиле, мен атамдын жанында 1-2 күн болоюн дечи. Айта аласыңбы? Жаап койгула, мен атамдын жанында 1-2 күн, 2 саат, 2 күн аякта турсун. Мүрзөдө кала берсе, дем алууга оксижен эмеде жок. Абада ала албайсың айтты. Кала албайсың ал жерде. Ар бир инсан байбы, кембагалбы, байлыгы барбы, бийлиги барбы, мандаты барбы, мандаты жок, бардыгыбыз. Кайсыуда истеберени көтөрбө, жаныңда канча жан сакчың болбосун, башка болосун, тияк барганда жалгыз эч ким кире албайт. Жан сакчың эмес, балаң кире албайт. 40 жыл, 50 жыл бир балышка баш койгон өмүр жолдошуң да кошо кире албайт. Вал байт аллази, ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бая кечеде биз пайгамбар миражга көтөрүлгөн кеченин эместе өттүк да, кечеси эмне үчүн кечеде деп, кеченин сыры өзгөчө да. Кур'ан-ы Карим Аллах табарак ва таала айтат, карагыла. Хадиси кудси да, бир салават.
inni la ahummu bil qawmi azaban fastami'u ila sawtin tiflin yaqra'ul Qur'an fa arfa'u azaban anhum. Allah Taala bir qowmdun günösü köbeygen kezde oşo qowmdu azap kalgım kelet deydi. Keçe 4 bal jertiredimi? Qanday bolup kalgınar? Kelime aytpaganдар aytıp kaldı mı? La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ha bizdikiler kebirler aytadi 60-njy yıllık aparatlar var. Köp bolsa 70-njy yıllık aparatı var. Dağı jakында katуураак boluşu mümkün андай. Sen kıyın bolbo. Japondordun aparatıga hiç kim aparatı jetpeydi ele. Japon eger ilim menen jetse Japon bilip kutulup kalat ele. 1-2 gün aldın bilip kaçkıla başka deydi. Allah'ın askerleri şamal, Allah'ın askeri jer titröw, Allah'ın askeri kalaverse Kumurskaga da küçüň jetpeydi. Kalaverse Kırgızstandın 5 milyon halkı toptolup Allah Taala kalasa bir çımındı da öldüre albayız. Kolunuzdan kelbeyt. Allah kalasa gana bolot. Anday bolot eкен. Allah'tan başka hiç kim bilbeyt. Kur'an'da aytadi: "Mafatihul gaybi indallah, la ya'lamuha illa huwa." Gaybtın biz körbegen nerselerden açıkça Allah'da. Allah'dan başka hiç kim anı bilbeyt. Kaçan jamgır jayıt, kaçan kaysı yerde törölösün, kaysı yerde ölösün, emne ol. Anı Allah'tan başka hiç kim bilbeyt. Robotlardı Japondara jasap, robotlardın emesini jarış sportlarını jasap attılar. Alardın atandaşın kimnin robotu 42 kilometrege çürük ayıp başka kılat. Mana jönötçü. Jana atom jarılgan jer robotların bari öçürsünçe mi? Eç nerse koldan kelbeyt benden kol. Biz acizbiz bende. Ötken sabakta ayttım, kalaverse içken suğun çıkpay koysa da çıkar albaysın. Dünya yüzdögü men degen ilimdüler bugün. Rakka dары taptı. Bolgan anın virusu kançalık köz menen köre albagan, mikroskop menen aran köresin. Oşonu koy küçüğüz yetpegenden anan emne kılabız? Kaysı bir yıldары 2000 yıldan keyin beket. Mana Aksyda egin tikken jerge çöp çar bayağı bizdin budaylarga, başkalarga sarançı çevirtken olup ketti. Hökümet yardım berbey jatat. Keyin hökümetten andıva men barıp dары çeşat ket. Da sarançılar biraz jatat ket, 40 minuttan keyin turup ketet ket. Jörgömüşke de, oşo emege de, çevirtkege de küçüğüz yetpeyt eken, jay gelse. An üçün emne kılış gerek? Jörgömüşçü jaratkan Allah menen mamilebizde oңдошубуз керек. Al jaratkan Allah'a bolgan mamilebizde oңдошубуз керек. Allah mana hadis kutsida aytat, bir kowumga azapты kaalayмын deydi. Bolgan günölerini, jasagan günölerini karata azap kalgım kelip azap kılayın dep jatkan kezde fa astami ila sawti tifl, Kur'an okugan jaş balanın үнүн ugamda oşol kowumdan azabımды kaytarıp berem deydi. Kebirler kıyın bolot, biz andayım da. Yok. Hurmatlı Müslüman bir toğan. Balki uşul namaz okugan, sajda kılgan kebirler moğun kırışası ketip koğan, jaş ele tuyakka var, nezarlık. Oşo kırışası ketkeninin berekesi men sen tınç jatasın. Allah Tebaraka ve Teala bir kowumda azap kalıuunu kalagan kezde jaş balanın Kur'an okuganın, meçitke kelip zikir çalganın ugup, oşo kowumdan azabımды kaytarıp berem deydi. Negizgi temabızga töle. Bul jerde dagı bir Sa'd ibn Abu Waqqas degen paygambardın taykesi. Duası mustajab ele. Sa'd ibn Abu Waqqas paygambardın bir tuğan taykesi. Paygambar daim sıymıktanıp taykelerdi sıylaş gerek, hurmattaş gerek. Bizde tayke tağın senin piring dep koydu. Piring degen jol başçın. Anı öte sıylaş gerek. Paygambar da sıymıktanıp mana menin taykem, taykengerdi körsetkülöçü deydiler. Sa'd ibn Abu Waqqas Hazreti Umar'dın kezinde Hazreti Umar munu gubernatör kılıp asker başı kılıp emege jönötedi. Irak'a. Irak'tın ellerden kebirler Sa'd ibn Abu Waqqas jönünde bul jakşı padişah emes, adletli emes, andayım degen arz jazat. Kaburat kalimatun tahruj min afwah in yaqulun illa kaziba. Alar domat kılıp oğuzlardan çıkan sözü öte çoğun günü Hazreti Umar'a kat yazıp arz jazat. Hazreti Umar arz algan kezdele Umar adletli. Dindi Kur'an'da bilgen adam adletli bolot. Oşonuktan İslam ulamalar aytat. Allah Taala iyilik beret kafir mamleketke de eğer başçılar adletli bolsa deydi. Allah Taala iyilik berbeyt Müslüman mamleketke eğer aların jetekçileri adletsiz bolsa deydi. Müslüman bolsaң da iyilik bolu. Adletlilik negizgi mülktün, padişahlıktın, mamlekettin emesi adletlilikte turadi. Hazreti Umar birөө arz жазып келсе şart kamap koybaydılar. Hazreti Umar arz kelgen kazda arzda okuydu da arzda okugandan keyin Muhammad ibn Abi Maslama degendi jönötüdü. Barçı Irak'a var tekşerip kör.
Аккатта мен бул пайгамбардын тайкеси, пайгамбар сыймыктанган, пайгамбар өтөлек кезинде бул бейишке кирет деп сүйүнчү берген сахаба кантип адилеттүү болбой калсын дейт. Жөнөткөндөн кийин Hazreti Umar башка падыша да дайыма бирөөдүн өкүм чыгарар кезинде баягы сотко болуп отурган кезде Hazreti Umar тура калып сыртка чыгып кетет экен, кайра келип өзүнүн жайына отурат экен, кээ тура калып тияк кетет, кайра чыгып. Эмне үчүн? Бүгүнкү сотторго окшош чыгып тамек тартыш үчүнбү? Же бир стакан кофе ичип келейин дейби? Hazreti Umar чыга калып Курандан окуйт экен. 5-6 аят окуп кайра келет, хадистен окуйт, кайра келет. Мен адилетсиз өкүм чыгарып койбойн деп. Hazreti Umar ушундай адилеттүү зат экен. Фаяқул я амирил мумин, эмне үчүн кеттиң десе Куран окуйм. Маза култ лил малек. Hazreti Umar ошондой Алладан корккон инсан. Эми адилетсиз Курандан коркпогон, Куранга амал кылбаган, Кудайдан коркпогон, бендеден уялбаган, Кудайдан коркпогон инсандар боло турган болсо, ал жерде адилеттүүлүк болушу кыйын. Бүгүн Кыргызстанда болсун, биздин Орто Азияда эң чоң оорулар эмне? Паракордук, Паракордук болгон жерде, адилетсиздик жерде эч бирөө ар ким укугуна, акына жетпейт, кыйын. Буну көбүнчө еврейлерден бир макала эсиме келип калды. Бир еврей бай бар экен да. Анын жанында бир кембагал. Bir gün kembagalдын уyu, kembagalдын сыйыры торпок туат экен. Ач көз бай, ал байда болгону бир аты бар экен. Бул торпок менин атымдын баласы деп талашат экен. Кызганат. Менин атымдын баласы, менин атым тууду, сен уюң төрөгөн эмес муну. Мага бересиң дейт экен. Кантип эле, бай, кечиресиң, мен кембагал өзү бала чаккан менен мындай сүтүн ичейин деп канчадан бери карап атам. Кантип эле ат торпок туусун дейт. Анан падышага эме жазат экен, казыга арыз жазат. Арыз жазгандан кийин акырын келип сот болордон алдын соттун чөнтөгүгө Яхуди бай акча сап коет. Казы келип отурат дагы өкүмдү ушундай чыгарат. Бул торпок аттын баласы деп өкүм чыгарат. Паракор. Анан ачыбы келет дагы баягы райондук соттон шаардык сотко берет. Шаардык сотко берсе келип анда чөнтөгүнө салып коет. Алда дагы Кудай алда экинчи эмеде карап чыгып туруп, туура биринчи соттун өкүмү өз ордунда калат. Албетте бу торпок аттын баласы, уйдун баласы эмес дейт. Анан үчүнчүгө келген кезде Кудайдан корккон имандуу инсан экен. Ага келген кезде келип жанагындай өкүм чыгаруудан мында отурат дагы эки жакты уккандан кийин мен бүгүн өкүм чыгара албайм, чыгып кетейин дейт. Өкүм чыгарууду дагы бир 3 күн артка жылдырабыз дейт. Десе эки эмеден утуп келген бай, өкүмүңдү чыгарбайсыңбы? Эки эмеден нормальный келди. Торпок менин атымдын баласы, бербейсиңби дейт. Жок, азыр өкүм чыгарууга мүмкүнчүлүгүм жок дейт. Эмне үчүн десе, менин дейт азыр этек кирим келип калды дейт. Этек кирди билесиңер, аялдар ай сайын келет го. Ал эркек сот. Тиги бай айтат, сен эркек сот болсоң дейт. Кантип сенен этек кир келсин дейт. Эркектердин этек кир көргөнүн уккан эмесмин өмүрүмдө десе. А сенин дейт атың торпок туат да эркек этек кир көрүшү мүмкүн эмеспи дейт. Эгер эркек этек кир көрбөсө, аттагы эч качан торпок туубайт дейт. Торпоктун ээси бул болот дейт. Адилеттүүлүк болбоюнча, Кудайдан коргуу болбоюнча мүмкүн эмес да. Зулум деген зулумат. Hazreti Umar'dın Uranı var ile. Uranı padişah olan kezde Hazreti Umar'dın Uranı şul idi. Rahimallahu imri'en ehde ileyye uyubi. Allah'ın rahmatı olsun, menin kemçiligimdi körsetken bendege deytiler. Menin kemçiligimdi betime aytıp, meni tüzdögen adamga Allah'ın rahmatı bolsun deytiler. Bugün barıp biz kebir adamga kemçiligini aytıkın. Sen kimsin deydi. Kim bop kaldın sen alıma aytasın? Sen mağa
Sen al maga em öğret turgan boldun deydi. Muhammed ibn Abu Maslama Irak'a kelgenden keyin jamaat men namaz okuda turup, men Madinadan Amirul Mu'minin Umar'dın buyruğu menen keldim. Sa'd ibn Abu Waqqas jönünde ne deysiңер dedi. Faqama rajul min wasatil musallin ismuhu Usama ibn Qatada. Usama ibn Qatada degen kişi turdu dağı jamaatın arasından qaragan aqsakalın. Wa qala ya ibn Maslama inni attahimu Sa'dan bi salas. Bu saat jönünde men 3 arzım var dedi. 3 nerse 3 ayıbı var dedi. Sa'd la yasiru bis sarriya. Sa'd dedi bir askerlerdi jönötkön kezde bir jaka cihatqa özü koşa barbayt. Bir. Ekinçisi wala ya'dulu fil qadiyya. Bir hüküm gelse adletlilik hüküm çıgarbayt dedi. Üçüncüsü wala yaqsimu sawiya yani annahu zulm fi qismatil ganaim. Keyin musulmanlarga oljo kelse, musulmanlarga kelgen oljonu teң bölüp berbeyt, adletlilik men bölübeyt. 3 arzım var dedi. Wallahi alam annaha tuham kullaha. Allah bilet bunun bardığı doğmadılar, kur doğmadılar. Dünyadaki en ağır nerse, insan kötür albay turgan nerse, kur doğmadı eken. Sa'd kema allamana fîme mada kana Sa'd ibn Waqqas duası mustajab zatılar. Turdu da Allah Teala'ga jalvar dua kıldı. Allahümme in kana abduka hâzâ kâziben fema raman bihi fa'atil umrahu. Allah'ım bul bendengdin aytkanı jalgan bolsa uzun ömür ber. Wa atil faqrahu jana uzun ömüründe muhtaç kılıp ötköz. Wa arizhu lil fitne bir şermende boluga duçar bolsun dedi. Meni eldin aldında kurda ummat men şermende kılganda uzun ömür ber, ömür boyu muhtaç bolup tilemçi bolup ötsün. Jana elge bir şermende kılgın dedi. Oşonduktan japa çekken, ukugu tepselgen adamdın duasından korkkula. Keçe cuma hutbasında ayttım. Kolundan küçüң bolup tursa da, biligиң bolup tursa da, baylığın bolup tursa, biröөгө zulum kılıptan etiyat bol. Kede alsaga baş bolup kalışı mümkün, senden jogorу bolup kalat. Bul Allah Taala'nın kolunda. Bugün baylığın var, erteң jok. Bugün biligиң var, erteң jok. Turabı? Koşamat kılıp жүргөндөр bari kaçıp ketdi. Oşondoy bolot. Ötkön jumada ayttım. Hint degen sulu kız bolgon eken Bagdadda. Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi degen Bagdaddın gubernatoru majbur özünün kalosuna karabastan, ata enesinin razılığına karabastan üylönüp alat. Üylөнгөндө al tegi Araplardan taza kız eken dagın. Bir gün biri 3 ay 4 ay ötkөндөн күзгө karanıp özü ушинтип bir aytıp attyr. Tegiň taza asıl tukum Araptardın kız eleň. Erteň günüň jetip törösöň eger kulundu, oşo taykesinen bolat al kulun. Ata tegiňden bolat. Eger uşunday sulu kız erteň sen töröp koysoň kaçırdı. Uşul kaçırdan bolat dep kүйөөsүn aytıp attyr. Kaçırdı bilesiňer ha? Ne? Eşek menen attın orasında bolgan eme da. Anan oşantıp küzgüde aytıp alsa, mınday karasa artıda kүйөөsü turgan eken. Hajjaj uşunday zalim bolgon. Eň jaman padişah bolgon İslam tarihinde. Hajjaj mınday karayt dagın. Özü dagı seni talak kıldım, joğuңdu berdim debesten үйüne kelet dagın kızmatkerge 10.000 dirham degen kümüşten bolgon tıyın. 10.000 berет da, o bala munu alıp barıp dedi. Hintke berginde 2 söz menen menden ajıraganın talak bolgonunu aytıp koy deydi. 2 söz menen. 3-nji sözdü koşup koysaң moýnuňda alam deydi. 10.000 tengeni bala kötörüp kelet dagın, jana Hint'in koluna berip turup aytat, kunti wa binti deydi. Arap dilinde kunti zawjatan sen ayal edin, wa binti bugün bayın boldun deydi. Bayın degen talaktağı bayın. Jat boldun degen söz. Ayal edin bugün jat boldun degen söz menen. Emi deydi, jat boldu, nikahı ajrashdy. Mo 10.000 tenge dirham saga padişanan Hajjaj berdi, bunu menen kajetini çıgarıp aldysa, jana kız akçany alat dagın. Bul senin aytkan sүйünçüňe de beret dagın. Maga jakşı karap kelin. Öz jaşagys kelgen emes da. Kunna fama farihna wa binna fama hazinna deydi. Ayal bolup kuwanbadım, talak bolup kaygırbadım. Bu saga belek bolsun dep berip koydu. Andan keyin 3 aydan keyin, 3 ay degen söz 3 etek kiri kelgenden keyin. Sırazı
Bilip algıla balдар. Eğer bir kelin, bir kız birөөдөн ajragandan keyin, biröөгө нике кыйып, birөө менен жашап ajragandan keyin, жообуну бергенден keyin да, соттон ажырашкандан keyin сразу 1 ай 2 айдын ичинде birөө үйлөнүүгө укугу жок аны. Ал 3 жолу этеккир келиш керек. 3 жолу этеккир келген кезин анын мааниси мурдагы күйөөсүнөн бала жок, жатыны таза экен деген сөз. 3 этеккир келгенден keyin, таза болгондон keyin, этеккир 3 жолу келип, андан кургагандан keyin башка күйөө алса болот. Ал кезде Димашк, Сирияда падиша отурат. Бул губернатор Хаджач. Сириядагы падиша да мунун сулуу, теги таза кыз экенин билет да, өзүм үйлөнөм деп жуучу жөнөтөт. Жуучу жөнөткөн кезде кыз айтат, мен разы болом дейт, бир эле шарты дейт. Мен болуптур падишага тием, бир шарты Багдадтан Шамга чейин төөнүн жибин жетелеп Хаджач өзү алып барсын дейт. Башкача айтканда лимузинде айтып шофер болсун дейт да. Падиша кат жазат, мен үйлөнгөн келиндин төөсүн жетелеп. Кече ким эле бул? Күйөөбү падиша эле. Бүгүн төөнү жетелеп калды. Кыз келе жатат да, жолда чөнтөгүнөн алып динар. Динар деген алтындан болгон күмүш, алтындан болгон тыйын. Чөнтөгүнөн динарды алып жерге тырың деп ыргытат. Ыргытат да, о бала дейт. Бала ким ал? Кече күйөөсү, бүгүн уже кызматкер. Мо дирхамды алып берип койчу дейт. Ыргытканда эмнен ыргатты? Ал алат дагы, падишам, бул дирхам эмес, динар экен дейт. Динар да ал. Кыз алат дагы, алхамдулиллах, дирхамдын ордуна динар берген Кудайыма шүгүр дейт. Динардын ордуна, дирхамдын ордуна динар берген Кудайыма шүгүр дейт. Башкача айтканда, сен ордуңа падиша болду да. Эми сен айдай бер деген сөз. Жетеле деген сөз. Ошондуктан эч качан бирөөгө зулум кылбагыла. Бирөөгө катуу сүйлөбөгүлө. Колуңдан эмне келип турса да. Саад ибн Абу Вакас, Аллахым өмүрүн узун кыл, өмүр бою факир болсун, жана бир эме бол дегенде, Багдадта эң көп жашаган аксакал ушу болуптур. Бирок дайыма мечиттин астында тиленип турчу экен. Күндөрдүн биринде мечиттин алдында жөн тиленип турбастан, жамаат мечиттен чыгып баратса, бир каарыган аялга тийишип, чимчип коюп, элге шерменде болгон экен. Кийин андан кийин бирөө келип айтат да, уялбайсыңбы? Белиң бекчейип, көзүң чекчейип, мүрзөгө жакын болуп, жүздөн өтүп калгандан кийин кепирлерди чимчип тийишип турасың бетте, мечиттин алдында десе, ыйлап тур андан кийин. Мени билесиңер го акмакты. Саад ибн Абу Вакастын каргышына калганмын деп. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, эч качан бирөөдүн укугун тепсебе. Эч качан бирөөдүн укугун акын жебе. Ан-наби вал кабаил. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана башка уруулар деген темага келгенбиз. Ас-санна ала ашра лил би'са. Пайгамбардын пайгамбарлык 10-жылы. Пайгамбарыбыздын Хадича энебиз Абу Талиб 2 сүйүктүүсү каза болгон. Рихлат пайгамбар Ме'ражга чыгып келди. Асманга чыгып кайра келди. Литасуда фикраты катлы Расул, пайгамбарды өлтүрөбүз деген пикирлер таркалып кетти. Адракан наби анна Макка лан туqbal рисала. Пайгамбар билди Меккеликтер динди кабыл албайт экен деп. Факабла ал-хижра би 3 санават. Пайгамбар Мадинага көчүүдөн 3 жыл мурда, 10-жыл, 13-жыл Меккеден Мадинага көчкөн. Пайгамбарлыктын 13-жылы көчкөн. 10-жыл пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам фазахаба ила 26 кабила. Мадинага барбастан мурда пайгамбар 26 урууга барыптыр. Канча урууга? Үмүтүн үзгөн жок. Меккеликтер мусулман болбой калды, эмне кылам деген жок. Пайгамбар 26 урууга барып, аларды даават кылып иманга чакырат. Минадли химаяти ва нашр рисала, эмне дейт? Мени сактагыла, динде мени менен бирге даават кылгал, динди жеткизгиле деп. Аввал кабила ва хум Бану Ханифа. Эң биринчи уруу ким экен? Бану Ханифа деген. Бану Ханифа, Ханифанын балдары деген. Ва хум аквам Мусайлиматул Каззаб. Пайгамбар өткөндөн кийин мен пайгамбармын деген Мусайлама деген жалганчы пайгамбар чыккан. Мусайлама пайгамбар өткөндө мен эми пайгамбар болом деп чыккан Мусайламатул Каззабтын уруулары ушу. Ушуларга барды биринчи. Бану Кулейб, экинчиси Бану Кулейб деген. Бану Абдулла, язахбул хабиб илейхим. Бану Амир. Бану Амирге барганда Бахира ибн Фаррас деген аксакал бар экен. Бурулардын аты Бану Амир деген. Алардын аксакалы Бахира ибн Фаррас яруз алейхим ислам. Пайгамбар ага барып исламды арыз кылды.
يقرأ عليهم القرآن قرآن أقبرد فيقول عنه بحيرة لو أخذت هذا الفتى لا أخذت به العرب بول баланы мен бүгін қорғауыма алсам бұл Мұхаммадтың даватын тілек қылып қарамағыма алсам бардық арабтарды қолыма аламын деп білді ақсақал. فقال بحيرة للحبيب نحميك ونؤيدك бірақ ақсақал айтып жатады сені бүгін қорғаймыз сенің диніңді қабыл аламыз сені өзіміздің елімізге қосып аламыз бірақ шарты бар ولنا الملك من بعد сенен кейін билік бізге өтсін деп жатады тандем қыламын дейді. فأجاب الرسول الملك لله пайғамбар айтты билік падишалық алла үшін деді. Мен сілерге ешнәрсе сөз бермеймін. Мен сені иманға, исламға шақырып отам. Қабыл алсаң алдың, албасаң өзің білесің. Ал диндin иесі Алла. Билік та, мүлк та Алланың қолында. Андан кейін Бахира ибн Қайс, Сейді қабиле. Бахира ибн Қайс дегенге барды. Араза Расул аля ал-қауым фавафақа шабаб аля ан юбайюх, жаштар қабыл алды. Бірақ урулардың чоңдары қабыл алған жоқ. Бұл Құрайштан кірген Мұхаммадты біз қабыл албайыз деп ақсақалдар қабыл алған жоқ. Қалу язум аннаху расул. Бұл кім десе, бұл менің пайғамбарымын деп өзіні пайғамбар ойлап кептір деп ақсақалдар қабыл албай қойды. Фақала Бахра, қум я фата, фалхақ биқаумик, валлахи лаула анта бирихалина лақататунукак. Ошонда Бахира деген ақсақал тұрды, бала, Мұхаммад, кет еліңе. Меккеге кеткін. Егер біздің жерде болбағаныңда сенің башыңды алып салмақмын деді. Қарағыла, терең ойлансаң біздің жерде Арабтардың мұрдағы жахилиятта үрп адаты өзіне келген адамға қол көтербейді екен. Урматты мұсылман бір туған, қонақ болып келген, жеріңе келген адамға қол көтеріп, аларға еме қылып өте чоң еме, күнә екен. Фажа ал-Хабиб яркаб нақата фадарабаха бахра хатта сақады. Пайғамбар емі төсіне миніп жөнөгенде Бахра деген жаңа келді дағы төні ұрып, пайғамбарды төні чөшті, пайғамбар төні үстінен жығылып қалды. Фалам тастахмил имраа муслима, ошолордун арасында бир мусулман аял бар экен, мусулман аян тура калдагы, бани Амир, силердин коомуңарга келген адамды ким мынтип үза кылчу беле? Намысыңар кайда калды? Келген конокко ушундай кыласыңар деди. Фақама саласа мин шабаб, анда 3 жаш жигит турду да пайгамбардын тарабын алды, башкалар туруп пайгамбарга каршы чыкты. Эки коом экиге бөлүнүп урушуп кетти. Юдафин алхам. Вақама шабаб мин бани Қайс. فقاتل فرفع الحبيب يده وقال пайғамбар қолын көтеріп дуа қылды. Аллахумма барик ли хаула. Аллахым бұл иманды жаштарға береке бер. Ва ашара жаштарға көрсетті. Ва адафа вантақим мин хаула. Бұлардан өч ал деп пайғамбар дуа қылды. Ва ашара кейін баяғы чоң ақсақал пайғамбарға қарсы шыққандарға көрсетті. Ва кана Абу Бакр яърифу насабил араб. Абу Бакр Сиддиқ урулардың тегін жақсы білген, әрбір уруды жақсы білген санжарач екен. Абу Бакр Сиддиқ ошондай уруду жакшы билген адам экен. Фазахаба ма расулилла кабилат хамиса. Пайгамбар менен 5-чи уруга барды Абу Бакр бирге. Ва кана халфу Абу Лахаб. Бирок кайсы жерге пайгамбар болбасын артынан баягы Абу Лахаб эрчип алчу экен. Пайгамбар душманы Абу Лахаб якулу ли кулли ман ясма ла тусаддиқу ана аммуху. Буга ишенбегиле. Мунун дини чим болсо мен ишенбек, мен байкесимин. Атасын бир туган да. Ишенбегиле. Мұның пайғамбарлығы чын болғанда біз қабыл алмақпыз. Біз қалабағанды сілер қаласыңар дайым артынан жүрші екен. Қабиле Бани Шайбан. Вакана лаха зуама вахум. Бани Шайбан деген ұруға арғанда анда лидерлері Мағруқ ибн Амир, Хани, Әл-Мусанна деген 3 ақсақал башқарат екен бұл ұруды. Ваканат Бану Шайбан байна биладл Фарс ва биладл Араб. Бұлар фарстар менен арабтардың арасын байланышып тұрған өте орду тұтқан араб екен, қауым екен. Фақал Абу Бакр лил Хабиб хази қабилу қабилу аъаззана Аллах бихим. Егер ушул уру динімізді қабыл алса, Аллах бізге игілік береді деп Абу Бакр айтты. Фасала Абу Бакр кам адад муқатиликум. Абу Бакр сұрады жаштардан. Сілерде ұрышқа жараған аскерлеріңе қанша саны бар деді. Қала алф, 100 жігітіңіз бар деді ұрышқа жараған. Қала ва ма хия қуатикум. Күчіңер емнеде деді сілерде. Күчіңер емнеде? Қала ал-жид вал-базл. Серьезнылық жана харекет деді. Күч емнеде болады екен? Харекет менен. Ва алаллахил фауз. Игілік Алладан деді. Біз харекет қылабыз, серьезнойбыз, артқа қайту жоқ, бирок берекет Алладан. Қала кайфа тухарибуна адакум. Душманыңар менен қандай салғылашасың? Қала накуну қад ғадибна ала адуна. Душман менен салғылашқанда душмандарға ачуланабыз. Нуфадл жияд ала ауладина. Төөнүн үстүнө отуруп салгылашууду бала менен отургандан жакшыраак көрөбүз. Үйдө аялыбыздын жанында отургандан көрө атка төөгө отуруп салгылашууду жакшыраак көрөбүз.
Summa qala Magruq bimaza atayt. Magruq surada payg'ambar. Ne menen kelding de? Faqara alayhi payg'ambar Qur'on okudu. Auzu billahi mineşşeytanirracim. An'am suresinin 151. ayet. Kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum. Kelgile. Sizlerge okup bereyin Rabbingar sizler jaratgan Allah sizlerge emneni tıyıp salgan, aram kılgan. Alla tushriku bihi şey'a. Allah'a hiç nerseni şerik kılbagıla. Wa bil validayni ihsana. Ata-enеңерге жақсылық kılgıla. Wa la taqtulu awladakum min imlaq. Baldarыңарды açkalıktan, kembagallıktan korkup öldürmegile bagalbay kalam dep. Törelgen balanın bir oğuzu var. Eki kolu, eki butu var. Törelgen özünün rızkısı menen törelet. Hazır bizge kelip atıp planirune semya, uy bilen plandaştırıp bolbogon nerse. Ni'men nizam. Allah özü plandaştırıp koygon. Aga senin aralashishing keregi jok. Bular özdörü mana bugün İslam jana demografiya degende bir kowumdun saktalıp kalışı üçün, bir kowum saktalıp kalışı üçün. Her bir semyada jok degende 2'den 3'e jakın 2,8 2'den köbürөөк bala boluş kerek eken. Bir semyadan, bir ata, bir eneden bir bala kala turgan bolsa kelejekte al kowum jok bolup ketет. Evropadan, men degen Evropa mamleketlerinde jok hazır. Misal Germaniya jılına 600.000 жаш күчтөрдү Индиядан башкалардан күч, Түркиядан балдар келип иштеп берет. Аларда күч эме жетпей калды азыр. Бирок ошол эле кезде Европада башкада көбөйүп атат. Алар кимдин эсебинен? Мусулмандардын эсебинен. Францияда 1,4, 1,6 эме экен. Bir үй бүлөгө. Мусулмандар bir үй бүлөгө 8ден баласы бар экен Францияда. Бүгүнкү күндө Канадада башкада церковтан көрө мечиттер көбүрөөк экен. Анан бизге мисалы илгери мен билбейм, мен энем 14 төрөгөн. Азыр Кудайыма шүгүр 80 жаштан өткөн. Анемиясы да билбейм, аллергиясы да жок, башкасы да жакшы эле Кудайга шүгүр. Азыр деле өзү басып жакшы ишин кылып жүрөт. Азыр бирди төрөй эле келе, ой, кан аз экен, андай экен, мындай экен. Күрүч тазала десең, күрүчкө аллергиям бар дейт. Тамак пишир десең, майдын жытыга аллергиям бар дейт. Анда эмнеге жарайсың? Бул келип алып бизди үй бүлөнү пландаштыруу, башка кылуу деп башты ордуп аткандан болбогон нерсе. Азыр шетте көңүңдү сурагын, канча бир туугансың? Жок дегенде 4 деп, 3 туурабы? Кыргыз качан бир бала менен жашады эле? Жок дегенде 4-5 да. 6, 7, 8. Мурда 11ден өтсө батыр эне берет эле. Азыр 6дан кийин 7-ге батыр эне берип атат. Иншалла төрөлгөн бала рызкысы менен Аллах Кур'анда "Хуаллази халакакум сумма разакакум". Сени ким жаратты? Аллах жаратты. Жаралдыңбы, рызкың бар экен үчүн жаралгансың. Рызкың болбосо жаралбайсың. Рызкың түгөгөн күнү кетесиң. Рызкың бар үчүн эме болосуң. Айылда мисалы мен байкелеримдин шымынын кийип, байкелерим касым кийип эле чоңойгонбуз биз. Бирин өтүгүнү бири кийип, бирин касымы бири кийип эле. Менен чоң 64, 64төн кийин анан чоңу 61, анан чоңу 58, анан чоңу бири-бирибиздин кийимин кийип эле. Эркиши бири-бириңе бол. Жакшы эле Кудайга шүгүр. Hiç açkada kalgan jokpuz. Az bir demeli olsa kıyın жалкообуз иштебейбиз да. Төрөлгөн баланын 2 буту бар, 2 колу бар. Аракет кылсаң рызкыңды табып жейсиң, иштеш керек. Рызкың бар үчүн Аллах жараткан. Рызкың жок болгон күнү кетесиң. Bir jurnalist мага суроо берип атат бирде. КТРге барсак, баягы студенттер силерде кээде азыр бана аттың өчкүр бана спид деген оору пайда болбодубу? Дүнүйө жүзү бунун дарысын башкасын таппай калды. Анын дарысы бир эле Кур'анда Аллах Таала ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. Зинага жакын барбагыла. Эң чоң күнөө жана жолу эң жаман жол. La taqrabu деген сөз жакын барбагыла деген сөз. Зина кылба, бирөө менен никесиз жатпа деген сөз эмес, жакын барба. Жакын барба деген сөз, колунда кармаба. SMS жазып жолугушпа. Анан эме болосуң да, ошого барбасаң Аллах Таала бирөө нерсени тыйып салса, биягында адалын берген. Башында айттымбы? Нике мүмкүнчүлүгүң болсо үйлөн. Кара, ла тaqrabu zina. Ошондо Европадан батыштан келген бир нерселер таркап жүрөт да студент балдарга. Эмне десе, буларга ушул нерсени да үйрөтүш керек, муну үйрөтпөсө булар спид болуп калат деген дейт.
Анан мага микрофон алып келип, молдоке айтып коюңчу дейт. Ушу туура да, биз мону таркатып атабыз мектептерде, башкалар университеттерде. Мен журналистке айттым. Сен төрөлгөнүңдө энеңдин эмчегин эмишти сага ким үйрөткөн? Ал эмнеге дейт? Сен төрөлүш менен эле эмчегин издеп жүрөйт го, төрөлгөн бала, туурабы? Бул табиат. Анан буларга үйрөтпөй эле кой, чоңойгондо үйлөнүштү билсе, булар өзү үйрөнүп алат. Булар үйрөтүү, сен үйрөтүүгө муктаж эмес булар. Кээ бир нерсе инсан үйрөтүүгө муктаж эмес ал. Аллах Таала өзүнүн фитратыңа, табиятыңа жайгаштырып койгон аны. Ошону үйрөтөм деп, наоборот, ошо жолго түртүп атат. Кече мындай болсоң чачың эме турат. Жаңы төрөлгөн балдар, башкалар. Бу наристенин эмне күнөөсү бар деп, ошол ВИЧ менен төрөлүп атса. Өткөн жыл билдиңер да, радио башкаларда, ноокатта, башкада төрөлгөн балдарга жугуп башкадан эмеден. Бул эмне эмеси бар? Кудайдан коркпосо, кече Тажикстан жөнүндө айтып атат Азаттыкта. 140 бала төрөлөт экен, бардыгы ВИЧ менен экен. А бизде да акыбал оңо жакшы эмес. Бул деген нерсе, ошо тияка Москвага иште барам, башка кылам, антем деген ошо жактан жуктуруп келип атат. Кудай сактасын. Эң жаман нерсе. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Аллага не дейт? Кул таала ватлы, келгиле, Аллах Тааланын Кур'андагы аятты окуп берейин силерге, Аллага ширк келтирбегиле. Балдарыңарды ачкалыктан коркуп өлтүрбөгүлө. Нахну нарзукукум ва ияхум. Силердин рызкыңарды мен берем, аларга да рызкысын мен берем дейт Аллах. Ва ла тaqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Аяттын кара. Ва ла taqrabu, жакын барбагыла. Фавахиш чоң күнөөлөргө жана сойкулукка башкага, ma zahara minha wa ma batan, анын ашкересине да купиясына да жакын барбагыла. Ва ла taqtulun nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Аллах Таала тыюу салган жанды өлтүрбөгүлө, бир бендеге курал көтөрбөгүлө. Бендени өлтүрбөгүлө, бир инсанды өлтүрбө. Заликум ассакум бихи. Аллах силерге ушуну осуят кылат. Лааллакум тaqilun, акылыңарды иштетсеңер. Кане эми акылыңарды иштетип, Аллахнын осуятын буйругун аткарсаңар. Пайгамбарыбыз бир урууга барганда ушуну окуп берди. Амма хани, жанагы хани айтты. Фaqala la natruк динана ва надхул фи диника фи жалса вахида. Бир эле даават кылышыңдан өзүбүздүн мурда динибизди таштап, сен диниңе кирип кете албайбыз, бир отурушта деди. Кайра бир ойлонуп көрөйүк деди. Фaqata al musanna ва qal, Мусанна деген аксакал, булар 3 аксакал бар да, Магрук, Мусанна, Хани деген. Мусанна айтты: "Инна ма тад'у бихи такрахул мулук." Сен чакырып аткан нерсе акыйкат дин, бирок булар бийликтегилерге жакпайт деди. Падышаларга жакпайт. Ва инна ара аннал фарас сауфа тухарибу. Фарс сеңа Перс императорлары, башкалар каршы чыгат деди. Себеп сен жалгыз Аллага сыйынууга чакырып атасың. Кээ бир падышалар мага сыйынгыла, мен силердин кудайыңармын дегендер бар деди. Амма ма кана мин жанибил араб фазун бу сахиб. Алем арабтар өзүнүн жакын досунун кемчилигин кечирет. Арабтар эме кылбайт, бирок парстардан этият бол деди. Ва амма ма кана мин жанибил фарс фазан бу сахиб гайр магфур. Ал фарстар сенин кемчилигиңди кечирбейт, ошолордон этият бол. Фaqala al-habib Raddukum sadiq. Пайгамбар айтты: "Ова, туура жооп бердиңер. Валакин ла якум би хазал амр илля ман хатаху мин жами'a жаванбихи." Бирок бул динди бардык тармагы менен, бардык жагы менен толук кармаган гана алып кете алат. Биягын каалайбыз, арабтар кечирет го, фарстар кечирбейт. Муну алсак, муну кылбай, андай дей албайсың. Кээ бирлер айтат: "Дин молдоке өтө жакшы го, туура айтасыз. Дин өтө жакшы. Бирок ушу тамеки чекпе дегени болбойт" дейт. Сен карасаң, динди толук кармайсың. Кээ бирлер айтат: "Молдоке туура дейт. Мен де ушу намазымды окуйм, баарын кылайын дейм. Ушу жана сол тарапка жүрбө дегени жакпайт" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир жигит келет да, каны кайнап турган, кумары кайнап турган жигит келет да, пайгамбарга айтат: "Я Расулалла, мага рухсат бер" дейт. "Мен намазым бар, диндеги аткарайын" дейт, бирок кыздарга барып турайын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага зинага рухсат бер дейт. Никесиз зина кылууга рухсат бер. Пайгамбар акырын жанагы жигитти алдына отургузат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир нерсени дарылаган кезде наркоз бербестен кесип салбайт эле. Пайгамбар жанында отургузуп: "Балам, кел отур" дейт. "Эмне каалайсың?" десе: "Зина" дейт.
Zina kılaysın. Janındağı sahabalar açığı keledi. Peygamber ruhsat verin deyip bir keliştirip. Ya Rasulullah mağa ruhsat verdi? Yok. Peygamber aytadi. Atarda li ummik. Enеңдин başkalar menen nikesiz kılıusun, uşul işke barusun kalaysınbı deydi. Fidaka ya sağa kurbanlık bolayın. Yok, enemi kalabayım deydi. Hal tarda li uhtik. Senin eceğin başkalar menen nikesiz uşul oynaş bolusun kalaysınbı? Yok. Karındaşına kalaysınbı? Yok. Apacağına kalaysınbı? Yok. Peygamber aytadi. Oşonda ele başkalar da özünün ejesi karındaşına kalabaydı. Oşo sen nikesiz zina kılam degen birödün ejesi bolot. Birödün karındaşı bolot. Birödün ayalı bolot. Birödün tayikesi bolot, tayijesi bolot. Barını aytkandan Peygamber jana jigittin koluna koyup da Allahumma tahhir qalbahu wahsun farjah. Allah'ım yüreğini tazala, namusunu sakta deydi. Peygamber dua bergenden keyin janagı jigit turup ketedi. Oşondan keyin zinanı oylap da koygon jokmун deydi. Elestetkin. Sen kıyın bolma. Sen bugün karap atasın mı jaman niyette? Erteң senin kızına da birөө karaydı. Kalaysın mı şunu? Bu karız nerse? Kuday saktasın. Bir yerde akça menen başka menen barıp alıp maşinene salıp akça menen alıp ketsen, erteң senin üyüңdön akçasız akça berbesten alıp ketedi. Bu karız bu. Dindi karmasak tolluk karmayız. Din mojağı jakşı, uşunusu jakşı bolboyt. Musulman bolsaң tolluk bolasın. Samapal bolbodan. Kara. Ad-din leysa salat ve siyam ve hicab fakat. Dinimiz namaz, orozo, joluk ele emes. Walakin at-tahdid ve ilm ve amel. Dinimiz ilim, plan, hareket. La yaqumu bi hazal amr illa man hata min jami' jawanibihi. Dinge hizmet kılam degen adam ilim, amal, hareket bardıq nersesi boluş kerek. Namazda okup koyup jırgattım dep barıp tarazdan alday berseň bolboyt. Bardıq jaktan. Okugula. Mana musulman Kudayım berse har kim bardıq tarmaktan kelgensinde. Erteň biriň ekonomist bolasın. Uşu biziň arabızdan bolat da. Kayfama takunu yualla aleykum. Sizler kanday boysoňor biýlik de oşonday bolat. Emne üçin? Biz başka çet memleketten alıp kelbeyiz da. Oşu arabızdan, uşular arabızdan eme çıkat. Zakon kabul aluvçubuz da bizin arabızdan çıkat. Başkaruvçu bizin arabızdan çıkat. Vraçın da bizin arabızdan çıkat. Özümüz oňalışybız. İnnallaha la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah bir kowmdu özgertpeyt, al kowm içki dünýäsini özgertmeýinçe. Karagıla. Zahabal habib summa aada ileyhim. Peygamber bardı hayra keldi. Qala ra'aytum in zaharani ve malakani biladil fars. Atusabbihun Allah ve tuqaddisuna. Jana kowmga gel peygamber aytdı. Eger men Kudayım buyurup Arap memleketlerge İslam dinini tarqatsam, sizler korkup jatkan farslarga da tarqatsam, anda kel tasbih aytıp Allah'ını ululaysыңarбы dedi. Qalu nusabbih. Ova, egen sen biz korkon farslardı da jengseň, anda biz de kel subhanallah alhamdulillah tasbih aytıp dinine koşulabız dedi. Lakin Muhammed lam yayas. Birok peygamberimiz ümiti üzülgen jok. Maksat koydu, maksatga karay umtuldu. Liannahum mu'min bi fikrati sebep al özünün fikrine imanга en işengen beken bolgon. Summa zahabal habib ve qala ya Abu Bakr, peygamber ki Abu Bakr'a bardı dagın emne dedi. Ay ahlak azime fil jahiliye. Dinden burada jahiliyet degen söz din kelge çeýinki bolgon. Dinge çeýinki bolgon jakşı münözlerdin en ulusu emne dedi. Dinge çeýinki bolgon ulu münözler. Oşantlan hurmatymyz la yajib ta'mimi nazra sayyi ala şu'ub. Bardı kowmdu bir eldi bari jaman dep jalpy aytbaş kerek. Jaman el bolboyt, jaman adam bolat. Jaman uru bolboyt, oşo urudun adam arasından bir jaman adam bolat. Far-rasul lam yattafiq ma'a bani Şeyban fi nashr al-islam. Peygamber janaglar men keliş algan jok, walakinnahu ittafaqa ma'hum intasara yusabbihu ve yuqaddisullah. Peygamber janaglar menen uruga kelgende alar men bir nesege kelişti. Eger Kudayım berip jengişke jetsem birgelikte tasbih aytasaňar ele degen söz alıp koydu. Boldu. Wa indama mata ar-rasul peygamber keyinçerek kaza oldu. Bu 10. ýylda, andan keyin 13 ýyldan keyin kaza oldu. Wa tawalla Abu Bakr khilafa. Peygamberden Abu Bakr halife oldu. Wa aradan yursila jeyşil muslimin li muharabatil fars wa sami'a anna hunaka jeyşan ahar yuharibu fars. Abu Bakr özünün askerlerin Farslarga jönöttü.
даватқа, жихадқа жөнөттү. Фарстар менен Абу Бакырдын мусулмандарды аскерлери барып салгашып жатканда, экинчи жактан башка адамдар аларга кол салып келди. Алар да чоң аскер экен. Факала Абу Бакр Сиддик ли раисил жейш, Абу Бакр бая главнокомандующий аскер башыга айтты, булар ким деди. Десе, сен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мурда келишкен Мусанна, Магрук, Хани деген уруулар деди. Баягы уруунун 3 аксакалы бар эле го. Пайгамбар Абу Бакр жанагыларга келди дагы. Ошо аскер башы Магрук, Мусанна, Хани деген жанагы 3 аксакал келип, "Лау раакар расул ла фариха бик." Пайгамбар силерди көргөндө кубанмак деди. Бирок пайгамбар көрбөстө. Фасалаху: "Аула тазкурун я халифата расулилlah?" Meni esiңиздеби? Meni esiңиздесизби де? Meni эстей аласызбы dedi. Meni bildingizби ким экенимди dedi. Пайгамбар Абу Бакр айтты: "Ла." Кала: "Ана Мусанна." Менин атым Мусанна, билесизби dedi. Бая Мусанна деген аксакал да го. "Асламту ба'да маутир расул." Пайгамбар өткөндөн кийин мусулман болдум dedi. "Вафатан накуна минас сахаба." Бирок ыйлады. "Аттыңай сахаба болбой калдым" dedi. Сахаба болуу үчүн пайгамбарды көргөн кезде иманга келиш керек. Пайгамбар өткөндөн кийин мусулман болуп сахабаларды көрсө, "Ва асбахту минат табиин сумма бака ва бака." Бирок сахаба болбостон табиин болуп калдым деп ыйлады. Пайгамбар өзү келген маалда кабыл албай калды. Факала ла Абу Бакр, кийин Абу Бакр айтты: "Валлахи ла варака расулла фариха бик." Касам ичем пайгамбар сени көргөндө пайгамбар кубанмак dedi. Факала лаху Мусанна: "Валлаху ла а'рифу кайфа уqabiluhu." Карайм. Бул суроого азыр бир салават айткыла. Жанагы ыйлагандан кийин Мусанна деген жигит, аксакал. Ыйлагандан кийин айтты: "Аллага касам ичем. Мен сахаба боло албастан табиин болуп калдым. Бирок касам ичем, о Абу Бакр, кыяматта пайгамбарга кантип жолугам эми" dedi. Эми өзүңөр суроо бергиле. Пайгамбардын үммөтү силер кантип жолугасыңар? Бул Мусанна да Курандан ушул аятты окуду. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Хадид сүрөсүнүн 10-чу аяты. "Ва ма лакум алла тунфиqu фи сабилиллах ва лиллахи мирасус самавати вал ард." Эмне үчүн кайрымдуулук кылбайсыңар? Аллах үчүн, Аллах жолунда. Асман жердин арасы, асман жер Аллахка кала турган нерсе. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. Силер тең болбойсуңар. Фатх Макка, Меккеге ислам келгенден кийин кайрымдуулук кылгандар Меккени ачуудан мурдагы кайрымдуулук кылгандарга тең болбойт. Башкача айтканда, Фатх Маккадан мурда мусулман болгондордун даражасына Фатх Маккадан кийинки мусулман болгондордун даражасы жетпейт. Улайка а'заму даражат. Мекке кайра ислам ачыла элек кезинде мусулман болгондордун даражасы өтө жогору. Миналлазина анфaqu min ba'd. Меккеге ислам келгенден кийин кайрымдуулук кылгандар. Ва qatala wa kullan wa'adallahu husna. Бирок экөөнө тең Меккеден алдыңгыларга, Меккеден кийингилерге да Аллах Таала бейишти вада берген. Валлаху бима ta'maluna хабир. Аллах силердин бардык ишиңерден хабардар. Мусанна бул аятты окугандан максат Меккеден алдын мен исламга келбей калдым деп ыйлады. Бирок даражабыз бирдей болуп калды. Мен артка даражада калдым деп. Кийин пайгамбарыбыз Бану Мухариб деген урууга барды. Захаба расул иля Бани Мухариб ва кала лиррукана. Бани Мухариб деген уруу, Мухарибтин балдары деген уруу, мунун башчысы Рукана деген атын мекен Рукана. Бул Рукана барес болгон. Ким экен? Көрөшчү экен, барес экен. Бирок сөздө турбаган мужик эмес экен. Келгенде пайгамбарга айтты: "Я Расулалла, мен исламды кабыл алам, бир шарты" дейт, "Мен күрөшөсүн. Эгер мени чабып чалсаң, мен динди кабыл алам" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Рука менен күрөшөт. Значит, мусулман күрөшө болобу экен? Сүннет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рукана күрөшөт да пайгамбар көтөрүп бир чабат. Рукана тура калат да: "Сен баштан элек мени чабып салдың" дейт. Кайрадан кармашат. Экинчи жол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра бир чабат. "Мен аңдай элек, мен сезбей калганда сен чабып салдың" дейт. Үчүнчү жол эме кылат. Кайра күрөшөт. Үчүнчү жол пайгамбар чабып салган кезде мужик эмес, ошондон да качып кетет, сөздө турбайт. Эгер мени чапсаң мусулман болом дегенде, элдин алдында пазар болот да, мурда эч кимден жыгылган эмес да. Ошону менен качып кетет.
Суейд ражулун адиб юхиббул хикма. Bir Суейд деген киши бар екен, адабиятчы, бұл төкмө акын екен. Данышман. Қала Суейд лир расул инна ма'и шей'ин афзал мимма ма'ак. Келді пайғамбарға айтты, менде деді, сенде бар нәрседен жақсырақ. Пайғамбарда бар, Құран бар да. Менде андан да жақсырақ бар деді. Сенде не деді? Ма'ия хикмату Луқман. Луқманның данышмандылығы бар. Пайғамбар арады алейе. Қана маға айтып берші бар нәрсеңді деді. Фақала лахул хабиб. Валакин ал өзінше ырын тоқып ұрдағаннан кейін пайғамбар айтты, мендегі жақсырақ нәрсе деді. Емен бұл пайғамбар вақара алейхи Құран оқып берді аға. Құранды оқып бергеннен кейін қара, пайғамбар бірінші төкмөнің ақындың бардық айтқанын ұғып тұрды. Айтып бүттің бі? Емен сен мен оқытып, кейін Құран оқып берді. Бұл жерден алдына тұрған нәрсе исғау ли ғайрукум кама ястамиун алейкум. Сілер де башқаларды ұғып үйренгілі. Андан кейін сілерді ұғады. Сөйлешудің әдеп ақлағы біреуді ұқ, анан сен ұқсын. Талаша өрбе, тұра қалба. Bir-birimizi ұғып үйренішіміз керек. Фақала Суейд, Валлахи хаза афзал мимма ма'i, валакин ана ражулун заиф. Суейд айтты, Құранды ұққаннан кейін, Аллаға қасам ичем, сіздегі бар нәрсе менікінен жақсырақ екен. Бірақ мен қолымдан еш нәрсе келбеген, заиф өзімді, қолымды башқара албайым деді. Бірақ өзім мұсылман бола аламын. Пайғамбар ошо Суейдтің мұсылман болғанын қабыл алды. Bir urudan ошол жаңағы адабиятчы, шайыр, төкім ақын мұсылман болды. Димат min Yemen, yuqal lahu yurqu minal. Dimat деген жин оқучу бар екен. Азыр жаңы мен телевизорда қарап отырсам, бегін оқтайма кетіп отады. Қасида оқучу молда деп. Молдалар да өзіне реклама қылып баштады. Қасида деген сөз араб тілінде. Паланчы қасида хан екен, қасида оқиды екен дейді. Ошо қасида ханға телефон чалып сұрағыл еді, егер шықса дағы. Қасида деген сөз араб тілінде адаби ырларды оқығанда айтады. Қасида, мысалы төкім ақындар біз сөйлейміз да, бірақ төкім ақындар оқшы сөзді ұйғаштырып төкім емес бізді. Ошо арабтардың ырларын қасида деп қойды. Қасида менен оқиды екен дейді. Қасиданың не тиеші зор оқығанға? Анан кейде қасида оқиды деген сөз, мысалы жөнөкөй сөзді бар түшінөз, кейде төкімі ақын падышаның башқанын алдына тұрып, төкімі ақын төгіп тұрып, кейде падышаны көтеріп тұрып, атқа мингізгенін құрсын, көтен сөйікті сындырғанын құрсын дейді. Көтеріп тұрып, атқа отырғызып, көтен сөйігін сындырса білбей қуаны отыры өреді. Ақындар сөз менен жайлап қойды да. Ошондуктан ақындардың төкімі ақындығында әркім түшіне өрбейді. Сөздің мағыздығачы. Өтме мәнилерді кейде сені талқылап қойды, кейде көтеріп талқылап қойды. Ошо қасида деген араб тілінде де ошондай, аны әркім түшіне өрбейді. Анан паланчы қасида оқиды екен дейді. Бүгін телевизорда өзінің бегін оқып қойды. Қасида мен дем салам дейді. Қасида оқушы молда дейді. Ошо молдалар мошенник ал. Ақча үшін. Дем салғанда ақча үшін, еме үшін емес. Алға телефон çalғын мынча дейді да, мен айықтырам дейді. Сен айықтыра албайсың, Аллах айықтырады. Сен өзіңе да еме бере албайсың. Егер қасидаң менен қиын болғаныңда сен реклама беріп, не қыласың? Қиын екенсің, оқып тұрып, нөлевой прокаттан жақсы бір контейнер алып албайсың ба? Қиын болсаң, қасидаңды оқып тұрып, мандат алып, депутат болып албайсың ба? Қолыңнан еш нәрсе келбейді. Мен дегеннен қорқылда, мен анты берем, мен минті берем болбайды ал. Бұл да жаңағы Дамат min Yemen, бұл өзі шондай екен да, дуахан екен, қасидахан екен. Бұл жиндерді оқучу екен. Молдекенің дем салуысының игілігі емнеді? Өте таза болуш керек. Алтын таза болуш керек. Жеген тамақ аштан өте таза. Ар жерделе туш келген нәрсені жей бербеш керек. Өзінің чекетері менен жеш керек. Біреудің ақын жебеш керек. Андан кейін біреуді оқыған кезде Аллах жолында Аллахым маға жардам берсе, ушу бендеге шифа берсе деп ықлас мен оқығанда Алланың кереметті Құранының берекесі мен аға шифа болусы мүмкін. Бірақ жаңа қасидаға мұны оқыштан мұрда 2000 береп екен дейді. 3000 береп екен. Анын ақчасы үшін болған нәрсе анын пайдасы болбайды. Бұл ақча содалаша тұрған нәрсе емес. Бірақ ошол эле кезде оқығаннан кейін бірдеме берсе, алыш тыю салынған нәрсе емес.
Эгер эме болбосо кайрымдуулук башка кыла берсин. Бирок жанагындай телевизорго жазып мен дем салам, бул болбогон нерсе. Телевизорду карасаң жолун ачып берем дейт. Сен жолуңду ачсаң, сен өзүң жолуңду ачып алмаксың да уну эле. Россиядан тияк бияктан бизнести кылып коюп жырга отурат элең да. Дагы эмне деген бар? Аллаху акбар, Аллаху акбар. Жок, дагы кыздарды тез турмушка чыгарам. Каякта төрөтөсүң? Төрөбөгөндөрдү төрөтөм дейт. Кудай Таала бербесе, хуваллази юзаввижукум, Аллах силерди үйлөнтүрөт. Яхабу лиман яша инасан ва яхабу лиман яша зукура. Каалаганга Аллах ыргачы берет, каалаганга эркек берет. Каалаганда үйлөп туруп сеге ыргачы эркек балдарды берет. Каалаганда эркек менен ыргачыны үйлөп туруп Аллах Таала уруксуз кылып коет. Аны эч ким эме кыла берет, сен колуңдан келбейт ал. Телевизорго жазса кээ бир адамдар ошого ишенип барат да. Менин жылкымды жоготтум эле, сиз айтып бериңчи. Сен жылкыңдын кайда экенин билсе, өзү биринчи барып алып коет, сага айтпайт ал. Раста. Ишим жүрүшпөй жата, жолумду ачып бериң дейт. Жолуңду ачып бере алса, ал Ош базарда сементте отурмакпы? Ал жолун ачып, о жатажда отурат эле да. Ал өзүнүн жолун ача албай отурат. Барып көргүлө да, ошолордун 80 эмес 99% бардыгын же ери жок, же аялы жок. Өздөрүгө бакыт бере албаган сага каяктан бакыт берет? Аларга барбагыла, ишенбегиле, жалганчылар бардыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде ким ошо бакчыга барса дейт. Ошонун айтканына ишенсе, факат кафара бима унзила ала Мухаммад, Мухаммадка түшкөн Куранга куфр келтирди дейт. Баргандан кийин угуп, мындай логикасы кабыл алган жок да. Мынтип ишенбей ошого барган үчүн 40 күнгө чейин ибадат кабыл болбойт дейт. Аларга ишенбегиле. Жалганчы, сенин 50 сомуң үчүн 200 жалган айтат. Чын? Да бар кышта жамгырда мынтип мени салафандан эме кылып алган отурат. Колуңдан келсе нормальный бир кабинет албайсыңбы жолуңду ачып? Бирок кабыптар бар. Мисалы, тамырыңды кармап, тамырыңыз мындай экен, ысык экен, суук ташып калыпсыз, мындай деп айтса, буларга ишенсе болот. Бул ата бабадан калган тажрыйба менен тамыр кармап дарылаган башка. Анан 3 метр наракта туруп эле келгениңде, лапшаны илип баштайт да. Ишенбеш керек. Бул ошондой экен да. Жана дымат, йемендик, бул дем салам дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келди дагы, сенде жин болсо окуп койбоймунбу сени деди. Пайгамбарды жинди деп атат да. Анан пайгамбар келди дагы жаныга отургузда пайгамбар айтты: "Иннал хамдалиллахи ахмадуху ва астаинуху ва астагфируhu аузу биллахи мин шурури анфуси nafsi wa sayyiati a'mali man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah." Кара пайгамбар айтып атат: "Иннал хамдалиллах, мактоо Аллага болсун. Астаинуху, аннан жардам сурайм. Ва астагфируху, аннан кечирим сураймын. Ва аузу биллахи мин шурури нафси, нафсымдын жамандыгынан өзүң сактагын. Ва сайyiati a'mali, жаман амалдардан сактагын. Мен яхдихилlahu фала мудилла лах, кимге Аллах адаштырса аны эч ким хидаят бере албайт. Кимди Аллах туура багытка берсе аны эч ким адаштыра албайт. Өлүк берем Алланын жалгыздыгына, барлыгына, бирлигине" деген. Жанагы окуймун деген йемендик жин окучу. "Айда, кайталачы" деди. Бул биринчи жолу окуп атат да. Пайгамбар кайталады. "Айда, дагы бир айтың" деди. Пайгамбар экинчи жолу, 4 жолу пайгамбар кайталаганда ооз ачылып калды. "Маза кул кала?" Эмне дейин деди. Пайгамбар 4 жолу ушул эле жөнүндө дуаны айтканда жанагы "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва аннака Мухаммад расулу" деп келиме айтып мусулман болду. Көрүң, ошол жахилиятты эски замандын жанагы көз ачыктары да инсафтуу экен да. Акка тукканда динге келет. Биздикилер ана Куранды койбаган жанагы. Валлаhi касам ичип айталам да, Курандан бир тамга тааныбайт. Жанына тесбелерди коюп койгон. Тесбе алганда Куран ага наалат айтат. Куранды коюп койгон, Куранды жакшы көргөндөн эмес ал. Балыкчы балык кармаганда куртту колдонот го. Балыкчы куртту жакшы көрбөйт. Балык куртту жакшы көргөн үчүн балыкты салат ал. Ал клиентти тартыш үчүн Куранды жанына коюп койгон. Дагы эме койгон, жык, баягы тумарчы. "Мо дейт, жолуңду аччыбы" дейт.
Өткөндө биздин жакшы эле чоң бийликте жакшы иштеген бирөө мага көрсөтүп атат. Могу эме болду эле, могу жазып бердим, болду эке көрүңчү дейт. Карасам ясындан серек копия бериптир. Ал канча акча төлөгөн билбейм. Айттым, бу Ясын сүрөсү. Ясын элестетсең, мынандай 4 баракты копия берген, муну тум аркылуу. Кайга тум аркылуу муну? Кейбирлер жазып алган окусаң, ичинде не деп жазган билесиңби? Я чорт деген. Болбогон эле тамгаларды, сандарды жазып коюп, жолуң болот десе, ошого ишенип. Кудайдан ияка набуду ва ияка нас, жалгыз өзүңдөн жардам сурайм, өзүңө сыйынам де. Ал көз ачыктан эмне кыласың? Булардын колдо бар, жууч келбет десе мындай. Мына дейт. Египетте бир окуя болуп турду. Күйөөм келбей жатат дейт. Молдоге бир нерсе кылып бериң. Күйөөң келбесе мен эмне кылам? Айып өзүңдөдүр, бир аз жакшы бол, таран, келгенде ла эме кылба, тамагын даярда, жакшы кийин, жакшы күтүп ал. Жо жазып бересиң, 6 айдан бери башка жакка кетип калып атат, башка болуп атат. Экинчи жолу келет дейт, үчүнчү жолу келет. Отурат экенде, шу бир нерсе жазбайынча кетпейм дептир. Анан молдоке тажагандан кийин, болуптур, жазып берейин деп, тумарды кылма. Иншалла Кудайым буйрса, бирок шарты бар дагы күнүгө тахажжудда туруп Кудай Тааладан дуа кылып сура. Аллахым менин кемчилигимди кечиргин, каталарымды кечиргин. Күйөөм арабызда бир жакшылык бергин, Аллага ибадат кыл. Бая тумарды алгандан кийин барып 3 күн молдоке айткандай дуа кылып, 4-нчү күн күйөө келип калыптыр. 5-нчи күн молдокенин үйүнө кара кочкор жетилеп келиптир. Молдоке мына рахмат эле рахмат. Айтканыңызды кылып, мана тумарды тактым, 3 күндөн кийин күйөөм келсе болобу? 6 айдан бери келбейт эле дептир. Анан кийин кана тумар десем аякта. Кел кызым деп, тумарды алып. Окучу десе, күйөөм келбесе эмне кылайын деп койгон экен. Ал тумарды эле эмес, сен барып 3 күндөн бери тахажжуд окуп жараткандан жалбарып сурадың сен. Өзүң коюңдап кете бер кызым. Сен ошо тахажжудтан кел, бул мына оку десе, күйөөм келбесе мен эмне кылайын дептир. Hazır бүтөбүз. Bir mana temany жеткизип коеюн бир эмеге. Banu Muharib dedik. Suveyd adabiyatçı musulman boldu, demsalçı musulman boldu. Tufayl ibn Amr ibn Daus. Tufayl degen kabiladan Amr ibn Daus degen. Daus degen urudan Tufayl degen kelет. Tufayl degen barыңарга белгилүү. Abu Hurayra degen hadiste en köp aytkan sahaba ошол urudan. Tufayl ötө adabiyatçı, akıldуу, danışman kişi eken. Mekke'ge kelgen kizde, Mekke'ge kirgenimde deyt. Maga aytты deyt, mo etiyatты бол Muhammad'dan. Muhammad'ga jakın barba. Ar kim süyley ver deyt. Bu sıyıkırçı seni azgırat, başka kılat deyt. Kelgende deyt, korkkonumda deyt, şu Muhammad'ın bir sözünü uğup kalbayın deyt. Paxtany kulağıma tığıp aldın deyt. Oşonan bir nese uqpayın deyt. Anan Baytullah kelip tavaf kılıp atsam deyt. Bizdin namazımızga okşap olgan bir namazda okup atat Muhammad deyt. Kızıgıp kaldım da jakın keldim deyt. Dağı deyt, korkup kulağıma paxtalar tığıp alыс kaçam deyt. Bирок ойлонуп туруп өзүм айттым дейт. Ой энең сени жоготкур. Арабтардын тили энең сени жоготкур деп өлгүр деген сөз да. Ой энең сени жоготкур. Сен акылдуу болсоң, сен акын болсоң, сөздүн жакшысы менен жаманды ажырата билесиң. Мынча коркосуң, барып жанынан сөзүн окуп көрчү. Жаман болсо жаманын айтасың, жакшы болсо жакшы деп анан кулагымдан пактаны алып жанына келсем дейт. Ушундай кооз Куран окуп атат дейт. Куранды уккандан кийин дейт, намаз окуп бүттү. Кечинде артынан ээрчип барып пайгамбардын үйүнө кирдим дейт. Пайгамбардын үйүнө киргенден кийин ошондо Ихлас сүрөсүн, Кулауз бир нас, Кулауз бир фалак жанагы айылдагы молдо экенин билген бардык сүрөлөрүн үйрөтүп. Динди кабыл алгандан кийин эмне кылайын, эмне буйрук десе, коомуңа бар. Өзүңдүн уруңду даават кыл дейт. Я Расулалла, мени ким угат эле, мага бир Аллах Тааладан дуа кылгын, мага бир белги берсин, коомума болгон бир далил десе, пайгамбар дуа кылгандан кийин ошо Туфайлдын чекесине бир нур эме болуп калды, жарык.
Ya Rasulullah, bu çekemde olmasın, başka жерге kıl, da bizдің қауым мана Құдай Таала динин таштаған үшін манағын жарықтып қойып тұр дебесин. Анан кейін жана жарықтық өзінің қол таяғын өтіп қалды асасына. Анан қауымына келгеннен кейін дават қылды, башқа қылды. Абу Хурайрадан башқа, ата енесінен башқа ешкім мұсылман болған жоқ. Bir жылдан кейін келіп пайғамбарға, я Расулалла, bir жыл дават қылдым, атам, енем, Абу Хурайра мана менімен бұл мұсылман, башқа ешкім болған жоқ дейді. Пайғамбар ошонда қолын көтеріп, Аллахым, эми дуа кылайын дегенде, Туфайл қорқып кеттім дейді. Айтпай эле койсом болмок экен. Азыр пайғамбар менің қауымыма жаман дуа кылсам не болот? Кырсыкка калабы деп корктум дейт. Бирок пайғамбар қолын көтеріп, Аллахумма ихди Даусан, Аллахумма ихди Даусан. Аллахым Даус уруусуга хидаят бер, Даус уруусуна иман бер деп дуа кылды дейт. Даус уруусу кийин пайғамбар Мадинага көчүп келгенде, бардык уруусу менен бардык эл, бир уруу, бир айыл бардыгы мусулман болуп келет. Шашып жатабыз, э? Эгер 10 минут болсо, өткөн сабакта бир 10 нерсе калганда ошону айтып койсом. Өткөндөгүлөр кемилер суранып калды. 10 нерсени айттым да, onu калган эле да. Ha? Bir 10 minut вакытыңыздарды алам, иншалла эртең базар го, дагы шашпай эселеп бересиңер. Өткөндөгү Абу Язид ал-Бастамани деген Серкифке келген кезде Серкифте поп 20 суроо берди. 20-нын 10-унун жоогуну бердик. Bir ekisi yok kim dese, kul huvallahu Allah жалгыз, анын экинчиси жок. Эки нерсе үчү жок, эмне десе, кече менен күндүз анын үчүнчүсү жок. Үч нерсе төртүнчүсү жок, эмне десе, Хыдыр алейхисаламга берилген 3 үзүр Мусага берилген, анын төртүнчүсү жок. 4 нерсе бешинчиси жок дегенде, Куран, Забур, Таврат, Инжил анын бешинчиси жок. 5 нерсе алтынчысы жок, эмне десе, 5 вакыт намаз алтынчысы жок. 6 нерсе Аллах Таала асман жерди 6 күндө жаратты. 7-нчи күн эс алган эмес деди. 7 нерсе десе, 7 кабат асман жерди айтты. 8 нерсе кыяматта аршты көтөрүп турган 8 периштени айтты. 9 нерсе эмне эле? Айткан жоксуң. 9 нерсе Муса алейхисаламдын коомуна берилген үзүр. Ал 9 нерсе Муса пайгамбардын коому андай деп, мындай деп келген, Аллах Таала 9 можиза берет, 9дай болот. Анан 10-чыга келдик азыр. Кыса эсиңерге келди. 10-чысы. Аммал ашира аллати кабила лизияда. Ал 10 нерсе бар, ал ашыкчаны кабыл ала турган эмне дегенде, жана Абу Язид ал-Бастамани Курандан окуду. Ман жаа бил хасана фалаху ашру амсалиха. Ким bir жакшылык кылса, 10 эседен көп берем деген сөз. Bir жакшылык кылсак Аллах жолунда, Аллах андан 10 көп берет. Ан'ам сүрөсүндө Валлаху юдафу лиман яша. Ал-Бакаранын 261 аятı, An'am сүрөсүнүн 160 аятı. Аллах каалаганга 10 эседен да көбүрөөк берет. Bal inna min karamillah, belki Allah Teala'nın keremetliliğinden karagılan bir bende kara. Bir soğuk iş kılsan 10 eseden köp beret eken. Bir günahını niyet kılsan Allah Teala'nın rahmatı kara, bir bende oturdu azırçı. Namazda okugandan çıkış menen bir temeki tartağım dedi. Günahı soğuk bu. Sol jактагы perişte kel, günah cezayım bul azı jamanга niyet kıldı, temeki tartağım, nasbay çekeyim dedi. Dese, оң жақтағы періштелер жоқ, жазбай тұр, бұл бенде ал атқарған жоқ қой дейді. Азыр шыққаннан кейін Құдайым бұйырса шығып тұр, бір қошнама бар, бір келім айтырып же қошнама бір дават қылам десең, оң жақтағы шарт бір соғып жазады екен, жақсы ниет қыл деп. Ниетің әлі қыл елексің. Барып ошоны ықыласың менен қылсаң, 10 есе 700 есегече соғып береді екен. А күнәні ниет қылсаңшы? Жазбайды екен. Эми жазайын дегенде тоқтап тұр. Бенде балкон қылбай қойды, балкон тауба қылады деп. Анан шыққаннан кейін тамекин қой, Аллах Таала жолында шуну кыбайлы коеюнчу, ден соолугума зыян кылып таштай берсең, бул айтат экен. Жаз, бир сооп жаз дейт экен мына. Мана Кудай үчүн бул күнөөнү кылбай койду. Бир сооп жазат экен. Көр Аллах Тааланын эмесин. Андан кийин وما هي المعجزة التي مكونة من 12 أمرا 11 nersedен болгон мужиза не десе Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала Бакара сүрөсү 60 аят. Ва из тасқа Муса ли каумихи, Муса өзүнүн коомуга Алладан суу сурады. Суу бер деди. Факул назр би асакал хажар. Аллах Таала өзүңнүн таягың менен бул ташты ур деди. Фанфажарат минху 12 айна. Таягы менен урган кезде жанагы тоодон 12 булак атырылып чыкты. Ушул 12 нерсе деди. Кала ва манхум 13. 13 кайсы деди. Кимдер деди. 12'den burada 11 kalıp kettir. 11 kim degen кезде Yusuf сүрөсүндө
inni ra'aytu ahada ashara kawkaban, men түшүмдө 11 жылдызды көрдүм дейт Юсуф пайгамбар. 11 жылдыз Юсуф алейхиссаламдын 11 бир тууганы. 13 ким десе, жана 11 бир тууган менен инни рa'aytu ahada ashara kawkaban ваш-шамса вал-камар, 11 жылдыз менен айды жана күндү көрдүм мага жүгүнгөнүнү дегенде, кийин Юсуф пайгамбар падыша болгон кезде ата энеси 11 бир тууганы келет да, ошолор. 13. 14-сүрө суроосу. Ва ма хуал кабр аллази сара би сахиби, өзүнүн кожоюну менен алып жүргөн мүрзө кайсы десе, кала фалтaqamahul hut ва хуа мулим. Юнус пайгамбар киттин ичине чөгүп кеткен кезде, фалаула аннаху кана минал мусаббихин, эгер Юнус тасбih айткандардан болбогондо, Кудайдан коркуучулардан болбогондо, лала биса фи батнихи иля яумил юбасун, кыяматка чейин киттин ичинде калмак эле дейт. Saffat suresi 142, 141, 143 ayetler. Keyin Jalag'im aytdi. Wa man humul ladzina sadaqu wa dakhalun nar. Чындыкты айтып дозокко киргендер ким dedi? Ушу эсиңерде калыптыр. Чындыкты айтып дозокко киргендер ким dedi? Qala Abu Yazid al-Bastamani aytdi, al-yahud va nasara, христиандар менен еврейлер dedi. Кантип чындыкты айтып дозокко кирдисе, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Bakara suresi 113. ayette Yahudiler aytat, Hristiyanlar tuğra jolda emas deydi. Hristiyanlar aytat, Evreyler tuğra jolda emas deydi. Ekovi de çындыкты aytat, ekovi teң dozокко kirет. Ekovi teң bir-birini bular tuğra emas degende, ekovi teң tuğra. Wa man yabta gayral islam dina falan yuqbala min. Kim İslam dininden başka dinde tutsa ondan kabul kılınmaydı. Wa huwa fil ahiret minal khasirin. İslamdan başka din tutkanlar ahirette utkuzganlar bolot. Ali İmran suresi 85. ayet. Buga misal verdim. Esinizlerde olsa Hristiyanın alımı Moldekesi, Hristiyanlardın popu, Evreylerden ravini, hakam, üçöğüsü bir padişaha barganda padişah aytат, "Üçöң talaşa berбей чындыкты айтчы, бизди да хайран кылдыңар. Üçöң бириңди бириң мени ынандырып айткыла. Кимиң хак болсоң, ошонун динини мамлекеттик дин эме кылып жашайлы эме. Качанга талашасыңар, бириңди бириң эме кыласың?" деген кезде еврей эмне дейт? Бизден кичирээк мына менден кийинки бизден динибизден кийин келген христиандын попу сүйлөсүн дейт. Христиан поп болсо, мусулман сүйлөсүн, анан биз жообузду айтабыз дейт. Мусулман эмне дейт? О падышам, эгер еврейлер бейишке кире турган болсо, биз да алар менен киребиз. Себеп биз Муса алейхиссаламдын хак пайгамбар экенине иман келтиргенбиз дейт. Жок, эгер Муса еврейлер бейишке кирбей, христиандар кире турган болсо, христиандар менен бейишке биз киребиз. Себеп Иса пайгамбардын хак пайгамбарлыгына биз да иман келтиргенбиз. Ал эми биз бейишке кирсек, еврей да, христианы да бейишке кире албайт дейт. Себеп булар Мухаммад алейхиссаламга ишенген эмес дейт. Бул чындык. Андан кейін Qala al-imam Ma huwa shay allazi khalaqa wa ankara. Allah Taala өзү жаратып, өзү жаман көргөн нерсе эмне? Luqman surесинин 19-ayet Inna ankara al-aswati la sawtul hamir. Эң жагымсыз үн эшектин үнү дейт. Бая кээде керексиз жерде кыйкыра бербе. Ашкарада отурабыз. Мейл эркектерде, кээде аялдар, аял заты бул тарбие бере турган ыйык эме да. Эне мектеп, эне деген мектеп оңолсо коомчулук оңолот. Аял заты биздин энебиз, эжебиз, карындашыбыз, өмүр жолдошубуз. Bir kafede abetke барып калса, ва десе, туулган күнү болот. Ой же, бираз үнүңүздү басың. Мен эркинмин, биз демократия. Сен эркиндигиң, бирөөнүн эркиндиги башталганда түгөйт. Sen үйüңe барып кыйкыра бер. Үйüңе кирип ал да, тамагың үзүлгүчө кыйкыр. Экинчиси бар, байке келиң, бетте бизде тамак жеп атабыз, кечиресиз, тамеки тартпа десем, мен өзүм билем. Мен эркинмин дейт. Сен эркинсиң айтты, сен укугуң эмес, мен да укугум бар айтты. Сен эркиндигиң, мен укугум башталган жерде түгөйт. Түшүнүктүбү? Муну билгиле. Мен эркинмин деп эле. Үйүңө бар дагы чегиш аякта турсун, пачкасы менен жеп алсаң да ишим жок. Шорбого салып эзип ичип ал. Sen erkinsin. Mana Allah Taala aytat, "Inna ankaral aswati la sawtul hamir." Эң жагымсыз үн эшектин үнү дейт. Ар жерде эле кыйкыра бербеш керек дейт. Кыйкыра турган жер бар.
Wa man humul-lezine kazabu wa dakhalul janna. Жалган айтып бейишке киргендер ким дейт? Жалган айтып бейишке киргендер бар экен. Билгиңер келеби? Bir salavat. Yusuf suresinin 17. ayet. İnna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu zi. Atasına gelip biz Yusuf menen bardıp kiyim keçebizin aldıda Yusuftu kaltırıp oynap ketsek kelgiçek Yusuftu karışkır jep ketiptir deydi. Жалган Özleri taşta bergende. Bирок кийин Yusuf aleyhissalam da Yakup paygambar da bulardı keçirgenden keyin ata enesimen birge beyişke kirişet. Allah Kur'an'ın ayetinde Yusuf suresinin 92. ayetinde la tasrib aleykumul yevm yaghfirullahu lakum. Bugün sizlerge cemelev yok. Allah sizlerdi keçirdi deydi. Allah Kur'an'da haber bergen anı. La tasrib aleykumul yevm yaghfirullahu lakum. Allah sizlerdi keçirdi. Allah keçirgenden kayga kiresin? Kalıp aytkanlar şular. Wa qala lahum Yaqub sawfa astaghfiru lakum. Yaqub aleyhissalam 98. ayette sawfa astaghfiru lakum rabbi. Rabbimden sizlerge baldarım istiğfar dileyim, keçirim surayım. İnnehu huvel gafurur rahim. Allah keçirimdi, mehrimdi uzat deydi. Жалган айтқан болса, қалып айтқан болса, istiğfar айталы. Allah keçirет. Toba eşigi açık. Toba eşigi gargaraga çeyin daim açık. Kanday günah kılbagın, menin günahım неужели meni keçirebe debe? Keçiret. Günahın kançalık bolbosun, kançalık Allah keçiret. Bирок sen oşa Allah Taala'nın rahmat eşigine kel. Bir elestetkin bir narkoman, alkaş bir jaman bala. Enesini ukpayt, enesini eме kılat. Bирок köçede gezip jüröt, ayak buyakta bombuş bolup. Bирок bir jamgır jağgandan keyin layda apake ene eşik tatsa, eşiktин алдында босогодо layga jatsa janagı bala. Apayım ne kılat ошону? Tebebi? Altınım. Aldыңa keteyin gelipsin deydi. İylap, kötörüp, үйүнө alып kelip juup ak şeşepke jatkızıp koyuyordu. Enenin mehri Allah Taala'nın mehrinin aslında hiç nerse emas. Bирок sen oşa eşikке kel. Sen Allah'ın rahmat eşiğe kelgin, kanday günah olmasın keçiret. Allah Taala'nın rahmatı enenin rahmatından milyard ese jogorу turат. Andan keyin dagı ne dedi? Wa ma hiya ashiya'allati khalaqallahu wa laysa lahu ab wa la Allah Taala jaratkan atası, enesi yok jaratkan nerseler emne dedi. Kala Abu Yazid el-Bastamani etti. El melaike, periştelerin ata enesi yok. Bular nurdan jaralgan. Allah jebeyt, içbeyt, uktavayt, üylenbeyt. Ve la tatanasal, uruqlabayt, balalı bolbayt. Tasbihuhum bil-leyli ve'n-nahar kat-tanafus indana. Perişteler keçeyi gündüz biz adam balası 1 minutta 16 jolu dem alıp dem çıgara turgan bolsa, periştelerin demi tasbih eken. Subhanallah. Elhamdülillah. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melaikatu ve ruh. La ilahe illallah. Periştelerin ne eken? İnsan adam balası dem al dem çıgargan siyaktı periştelerdeki yürüyüş duruşu tasbih tahlil eken. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu akbar. Periştelerin ata enesi yok eken. O Adem aleyhisselam adam atağızında atası da enesi de yok. Ve kapşı İsmail paygambardın koçkorunun ata enesi yok. Ve naqatı Salih paygambardın töğüsünün ata enesi yok. Abu Yazid el-Bastamani bardık soruğa cevap verdi. 20 soruğa tak cevap verdi. Oşuların arasında Peygamber Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadi: "İnne keydehunne azim." Allah jaratıp jaktırbagan nerse eşeknin olsa, Allah jaratıp taң kalgan nerse ayaldardın aylası deydi. İnne keydehunne azim. Ayaldardın aylası öte uluu eкен. Luqman suresinde okusan. Hedi öte bolot eken, oşo emege düşüp kalbagıla da. Vakapşisim. Wa ma hiya kina en akırkı soru emnede? Kaysı daraktın 12 şağı var, 12 şakta 30'dan memösü var, 30 memönün 5 öğüsü 30 jalbırak var, 30 jalbırakta 5'te memö var, 5 memönün 3 öğüsü kölöködө turat, anın 2 öğüsü jarıkta turat. Alar emne degende Abu Yazid el-Bastamani bul darak degenin 1 yılda 12 ay var, 12 ayda 30 gün var, 30 günde 5 vakt namaz var, 5 vaktın 3 öğüsü karangıda. Kuptan Şam bağımdat, anın 2 öğüsü gündüzü peşin menen asır okulat dedi. Allahümme gfir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Allahümme a'inna ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetik bi rahmetike ya erhamer rahim.
بسم الله الرحمن الرحيم